whaatalo whātu le pa ia man mamalu le tātou tunu o Misipouena maua mai le whaapoponga o le tātou po kalama i le neiva yaso o whaasua whaina o le Outou Manuia o lo o tuusao atu le tātou whale whasalau i Long Beach, California i le United States o Amerika le unga lima ma le siufonga o le tau Full Radio Samoa o lo tau ono Misipouena Tagaloa o lo o whaafoina le tātou po kalama i le nei fiafi ia ma le tofai atu le epa sua o lo whiangai ma le tātou IT e whatalo whātu i le so se mea o le langi o lo onopia e o tātou tangata e le to teleni se malama lama i le la tātou ngana ia ai watu le nganga whaaftai ono le whaavanoina o tō teimi le au maua ia tātou mafutai lungo le nei malu o le tua le whaieni lima. Me le peo na masani e fui tātou i le nei malai o le amata i le tātou whaatu e, tātou ane i tuli vai o tātou anganga, tātou tasa ilis fina ngalo le tua mo nei wha moe moe. Ia la tātou i fo matalo. A whapelawa i eise ta talo i ai mātou teito tasi. E sui whaatasi e o mātou mauli malangona ese. O le nei le ali ie. Ia mātou i loa la o fio. I lunga o le nei malai. I le mātou whaasoa, le mātou whaalongolongo atu a o angi mai le nganga o la o fio i le ngata i lo mauli a whapefo i le latou whaalongo. Ia ma latou ko meni fo i a mai i lunga nei. E sofi e le manuia o la o fio mo i mātou. O lau tatalo pe a whai e whaafonga ina e la o fio sa uvala au. Ai lava seisi o mafuta mai le nei malaya mani a venga o mafa. Ni mata upolo atu ngalu ai lo latou fina ngalo. O la mātou tatalo i au ngā upolo ngutu. I au ngā mata upolo a tala noina i le nei porokalama. E whai ma awala moli atuai malu i puenga i le whaafafonga ma whatia lau whanau. Ma tasi le mātou whanau naunga a ta ape le whaamanusina i alu le tangata masiana tu whaanga. Alu le manu masiana ia. Alu le tangata masina i nati e whasoani i lona soifua ma le ola i le neiva yaso. Mātou whatangisia le whatasi mai o lo wanganga pa ia i le ngā ruenga a whai nei. Ia o walawa ne i ate i mātou. A ia live fio le vi inga, le mana. Nei maso uma se i o il whaavavau lava. Amen. Fa'a
to whaatalo whaatu I le tātou atunuu o mwhaina maua mai le tātou pokalama I le neiva yaso o le whaapoponga o le Outou Manuia. Le second mua le tātou pokalama e pei o le tilo lea I le vaiaso o mawai. So o le vanga mua nā tātou pokalama mai le vaiaso o mawai. O ne pisa I le manatu e whapele wingo mea a umona tātou tala noa I ai o na moele o le toa se sau malama se ite ani nā yaso I ona toe tosi la ia so o le vanga mua la tātou prokalama e pese ia toe tanga I ai I le vaiaso o mawai I le whaopoponga o le tātou prokalama ia ona toe tosi fo I lea se toe tanga I ai o le vaso la o mawai sa tātou tala noa I le mele o le whaasea o le ase whaasea o ia te oe o le ase tangi o le ase me o lo atu ngalu wailo fina ngalo what is your complaint o le tusin tātou whaitawina o le esoto e se furma leono o le whaupoe lua o le se furu lima e pei o le whaasea lea le whanaunga Israelu ia Mose, Arona, Miliama, ma I lātou na taitaina le malanga. Ina ua le eini me ai ai. Ina ua fia ai tangata, ua fia feinu, ua mate laina I le vao. Ia o na whailola I o la lātou whaasea. Ia o te leiloa ai a tonu a whapea ai o oe o se taitai. E pese ia tele lava ina watu whaasea I a te oe. A whape o oe I le tumutumu maunga. E a watua whaasea I ajo e wa le ave iai. E le mawhai ona. I guess a ave I le tangata lei au tafa e le mawhai ona whaise se fofo I le mea lo atu ngalue oe. Iau te le lopo le ale se whaao poponga I luma. O le whawhitau le lo whengai ma oe. Tono le menata o le mui o le complaino o I se tangata e le mawhai le tangata lana o na fufolo whawhitauli. O le mafuangal na whapea I se whaasea e te tawana ave I lunga. Ave I lunga I lau supervisor, ave I lunga I le whaiwheau, ave I le whaiwheau I le whaiwheau toi ina, whapena ia le whaingo o le whatamanu lea. So o le melana tupu I le whanaunga Israelu le wa mata neina o ese mai ai kupito. Wa latu I loa le whainga tā o le malanga I le vao. Le ini me a ai, le ini vai. Ia ona avirola I o latu whasea ia Mose mai latu sa te ia le whanaunga Israelu. A whapela latu tala. Mose ele I ai e ani tuunga mau I ai kupito. E oti ma tatanu ai I mātou. A le newe a mai ai I mātou I le vau.
pese I nalu lo lato mafofau I kukama, maniani, ma mea sa lato maua I ai kupito. Le la ua o mai nei I le vao, le ua toe mana o na o wha lupe o ele nau mati, le ua toe tepa I tua, le ua toe manatu le tangata I le mea sa iai. I ai kupito, sa le popole lato I mea ai, sa maua mea ai, sa tele le tamao ainga, sa whaasoa. Ia o le mea na ua tupu. Ia walu wala ia le malanga. Ia e pese I o le mea le na. Ua le ngawhatia la le nuu ia le lailoa, le mate laina, le fia ai. Ia o na tangi lola ia I le tua. Well, tangi a mose mua. Ia o na tangi ele o mose I le tua. Se pe o manatu mua la. A whapea ai le aise tangi. E le aise tali. A le aise tangi. E le aise tali. O le mawhaanga whanana lei o na sauni e le tua le whaala tanga I le na o na mose aisea. O na ua tangi mai tangata. O na ua tangi mai whanaunga Israelu ua mamafa ngā luenga. Ua lailoa ia I latou na whaia ngā luenga. Ma ua le maua se teimia malo loa ai. Tangi lola ia I le tua. Saunia lole le tua le tali e te wala mai lana o na mose. So e pe o le point mo na mai le vai aso o mawai a le aise tangi e le aise tali. Ia tato mawa faufo I la iei. E pese I ua whaatanga mai le manatu lea le matanana. Ua e pese I o le winga le nao o I la ua va ai fo I tamatane. I le mamanu lea tamatane e pe e whaasale matanana. E whaasale le tangi. Ia a le ua whamei nei ia le tato manatu mai le vai aso o mawai lea I a le se tangi. E le se tali. So, ia, e mana ia fo il tangi. A wā ana le tangi le whanaunga Israelu. E le liu alo mai le tua. Ana le tangi le whanaunga Israelu ia Mose. E le sauni e Mose ia le manai ia ma le vai. Whaaleo le tangi. So po le alawa la se mea o lo atu ngalu ai lo fina ngalo. Po se mea fo I o lo tanu I lalo. Se mea o lo mamafa I lo loto. Fa mai le fautuanga ale I Outou Manuia. Whaaleo le tangi na. Tutu I lunga le tangi na matu I le me iaitu ngala mepa. Ina ia pupula atua I fale uma. Ia ua tangal matanana. Matua ese alal manatu lea mai lo le manatu lea I pale whengai ma le manatu na lan manatu le onosai o le talitali maalie pea. Toi oso le la. E toi fua se kati onosai. Se fai aso le li. Ese manatu na ese le manatu lea. A le aise tangi e le aise tali. O le mafuanga na te taua o na aise tangi. E te tau na aise complaint. So, yeah. Well, multimian nei, so lewa reflect nei tua. Lewa reflect nei tato I tua le vai aso o mawai. Lewa ato le vai aso, fitu aso o tato mafo fau mana nofo I le manatu lea. A le se tangi e le se tali. Ia le whalau tato mafo fau le siso mangalo I tato. Mo tato ai e Amerika e lo manatu e o le tangi e te tau na whaia I tato. O le tangi lea I le complacency o lo tupu I o tato tangata. So le ale whalau te leina le manatu na. O lo iai le mea lea tupu I Amerika e pese I o le leave me alone. E pe o le manatu le na lea e tele ina subscribe to te leave me alone. Tu umaya uia e whaia u tupe, e whaia o manatu, e whaila u tala. Wale to e ngā whatia e tātou Samoa e Amerika o na to e whaatonu wina I tātou.
So o le tangi la te tauna whai, o le tangi I le mea tupu mai pe awha pe o la le tangata ia nā o ia lava. If you want to be left alone, the complaint that arises from that idea of leaving me alone is the complaint against complacency. Awa o le mea o le atupu o le anofo lava oe na o oe, na o lava manatu. O le oto iei lava si fautua ina, o e le to e talia ina fu ini manatu ese mai nei lo manatu ua nofoa oe na oe. Ia, na tā ua le vaso o mawai, o le taimi mua na nofo ele tangata na o ia. O le taimi le na whai ele tua i le tangata i le amatanga. Ina ua uma lava o na whai ngā luenga o le fuafuanga ma ua whai le whatoanga o na whai alole ele tua o le tangata I ona whatusa, I ona fōlinga, o na tuu ai leo le tangata I le whatoanga I tena. O le taimi mua le nana nofo to tasi le tangata. Ma whamaila le tua ina o mawai nā I taimi, ma tilo atu le tangata lena I whaia. Whamaila tua e le se mea le lei le nofo nā o ia. So, a whapela I se tangi po se whinaunga, po se complain a tātou I Amerika. E me se ia Western societies, le whaataua ina ai le ola to tasi. The individualism, the sovereignty of the individual. O societies o loo whaataua ina ma whaalala mua ina le tāua o ai a tātou o le tangata to tasi. O le tangi le nā te tauna tangi ai. Ia oane I o I tātou I le complacency na I le tangata ina ua nā o ia I le whatoanga. Ina ia oane I toe fo'i I tātou I taimina o tau whawhau mai le tua ia ngā luenga o le fuafuanga. Where he said, e lese mea le leile nofo to tasi le tangata. So, a whape I ese tangi, atonu e leo manino le mena a wae a tātou vaaya ia I ese le manei o le mene lolo to tasi. Maua lava sau ngā luenga e maua I sau tupe. Maua sau potu e te nofo ai, se apartment e te nofo I nā o oe. Mo Amerika e tā ua ia lau ta avale. So, a maua lau ngā luenga, se apartment po se flat e te nofo ai, ia masau ta avale te whelua iai. Ia oai lafia mna mia seisi. So, I la tātou wā, I loa o la tātou kānona, ma la tātou narrative, whamai ale tua e le se mea le lei le nofo to tasi o tangata. Ia o nana whaua e le tua, ia ewa, le whawhine, so swani le tangata, o nei le se mea le nofo le lei, ia, e le se mea le lei le nofo to tasi o tangata. Ia o mantua ina la o teimi umalawa ia mei o massive shooters. Le tangata le te ia ua whailana manifesto, tāsa na complaint tu ilunga le internet, alu loa malana whana whao o ile o te is tangata. O teimi umalawa ta te wa aia I li poti o tangata na, e whamai ale tala le reporter o le tangata e ola nā o ia. A interview I ana neighbors ala tutua oi, mawhaitu, e te lol tamale na nofo ia Outou, o ia nā le na whatupua le whalave lave il whalsalea. Na whamele o le neighbor, nā o ia e lea ngā le tangata e while mu, o te le loa ri e whapena winga o le tangata. Ai o le mea nā tauna whae te tātou, a whapefu ua le mawhai o na tangi la tau I le tua ona o le complacency. E te tau na tangi I tātou lea o tātou I loa. Ia oane I o se winga whapena I o tātou tangata. Oane I o se winga whapena I tangata e tau mai I tātou. Le ale winga. O le manatu whapito. O le manatu lava ia. Mawala na ngā ruenga. Mawala whale no whai. Mawala ta vale. Manatu ele whiomana mia I nis tangata. Now, I understand for, luas furu lima tausanga, luas furu ono, e na ni foi le break. Ai awale umiei o ina. Awale umiei o ina. Na siasia ina I loa lava, so le lese mele, lein mele o leo totasi. Ia ona tangi lola ia I le tua. Whamaila le tala a tangi lola I le tua.
ona ta pena lo le tua ia le tali. E wa o le sila le me fo, o le sila me e fo i le vai, o le o to iei nisi a wala e socialize ai tangata e se mai nei lor computer, le internet, le telefoni, a tato wa aia i dating apps, ma dating sites e wei nei, ua tele lava o tangata e fei loa i lungo mena. O le o to iei ia mafutanga au talavo, e mwhai ona fei loa i tama mateine, o le o to iei ia malanga mai lea nuu i lea nuu, e whaafealo fani e ia tamaiti tupulanga talavo, le a o lunga lava o le internet, i lunga lava o dating sites, e pe o le mena na ua mawai fsota inga o le stangata. So o le anma ufa umi e le whai o le tala lea, ona o le mena le ua i tato, mena le ua i tato, e mawhaia ona ta fea maalia ro tato tofi, e pe afa pea tato te le mata i tuina swinga o loo, tula i mai. A o le isi le nā manatu tele o lo tula i mai le tā ua o le tangata nā o ia. Ia malele mawhaifo i le tangata o na lave ina o ia mai mea lo tupu. A le eise tangi, le eise tali. O le isi mta upulea o tatu le yalu le break. E ta fea maalie lo tatu tofi. E ta fea maalie lo tatu tofi. So a tatu vaaila i le whaapolonga ina o le whanaunga Israel, le whanau lea apera amo, Isaako, Iakopo. E le se mea na tupu whaafusei. Tau se lau mon tupu tau sanga o na whatoa a matala ia o na oi le whanaunga Israel. Na mawai lo lava Iosefa, mawai ia Iakopo, mawai atu to tele o tupulanga na mawai atu fo i ma Farao lea sa nuti mea fatasi ma Iosefa. Ona tula i maila ia o leisi Farao na tele iloa ia Iosefa, ma mea na whaia e ia mo le malo. Ia ona amatalola ia ona fesili le Farao lea. O lea e lea o ngā o tangata ia. E se ala to tele, e se ala whanau, e se ala to du, lato wanga i whanua, e se la lato ngā ngana, e se le tu e tāpua ia. Ia ona matalola ia ona whaintu la fono, a whanau mele tamatane, whasioti, whanau mele tamawhawhine, tamateine, whaola. Le ngata le nā, wawa ia tu le malo losi o tangata, ia ona whapela ia leila le a lea toe avatua saito e mili i tutonu i Outou piliki. A le ao maini si e o i le saito, i le whale saito e a mai e saito, ia ona mix whatasi la ia whai Outou piliki. So, ua mata ona o le winga o le tala ua whaama mafa a venga. Ua ave ia a venga e lua pe toru e hamo le tangata e tō tasi. O le mesa iai e ialau low role play e alau a venga e ave. A ua vai atu nei lai le to tele ma le malo losi o tangata ia. Ia le la ua manatu ai Farao ma i la tau sa pulea le malo ai kupito. Ia la a whaama mafa ia a venga. Ia na amatala ia na tawhitawhea wa pena le tofi. Ua o le isi la mea pe a whapea ma mafa a venga. Ia o le a langona e tina. Te minana o tau le lea ma matama e ngā rurue ma losi i fafo. I le la. Ia a whapela e ma mafa tele a venga ia e o mai. Ia e te ia ua ita ia mama. Te ia ua kiki ta i fause tu lo. E te ia na i ta miti ua ave i eile upu sa. E pe o isi na sa o le ma mafa o a venga. Ia te ia ua matao na inu na mata ale pia i le vaiaso. Ia te ua pia i le aso. Tolu pia i le aso. Fa pia umare kakuni. Faso solo ina whapena. Wa matana tawhita whea maalie ia lo lātou tofi. Le maua stemi awa noa e a oilenga ngana i tupulanga whai mai o le whanaunga Israelu. Wa matana ngalo a lātou aso whaamanatu. Ngalo lenga ngana. Ngalo aso whanau o tamaiti. Nai me lai te whapena matan ta whea ai.
matu le tupulanga o mai le tupulanga o mai le tupulanga. Ele ia masi se whamalo se fesili. O le almea lai ona whainga luenga mo le valu i tula. Le me le whainga luenga i le tolu i tula, whae tula. Le mea le na whainga luenga i aso e lima. Le me le lava ina o aso e wha. So, wasasea fesili, whamalo si se fesili. Iona ta whea maalia ala i ora la tu tofi. Me o tupu o i aso whamanatu. O le o tue tāua, aise alana la whainga luenga. O i aso e whai e tāpua inga. Le sapati. O le o tue sautangata, aise a. Ona o la whainga luenga. Ina ta whea maalia ala i o le tofi o Israelu. A o au maui ko sena i e kupito. Ia, nei ulawa la ina hoi tangata. O le maua so lato wawanoa. E tāpua ia i lo lato atua. Ia ona whiumana o miro leo se whaola. So, o le mela nā leana tula i mai ai ia mose. Whao ngai le tua. Ia a mai on tangata mai. Ai kupito le mea sanofu polongai. Ia la avavae ia le tato foi le nei teimi la tāmai le tato pese lea. Ia ona whaawau leo tato tanuanga i lisitu. Chala la fa'alogo ia machala fa'itotoa olo uloto sauni etalia le pa'i mai ola soy puanga ola upu e paia e ai le mana wa o falo i le upu mai lo fofonga le alie ua wapai mai le malo si male mana wa o wilo o la upu e ai le mana o la upu o le sulu i o Malama foilea io uala e fapoto ai fato ai le soi puanga o la upu e paia e ai le mana soy puanga ola upu e paia e ai le mana ola upu e paia e ai
So ole manatu le ta fea malia ro tatu tofi. E whapenale le winga o mea te tele ia. E pe oni tectonic plates whaele le whese e ai. E le ni mela whese e ai le lua tausanga, lua se fulu tausanga. O mea whese e tai le se lau mon tupu tausanga. So e umai fule whase lau tausanga. O matua lai loa lava tangata Israelu. O amaton tulai mai ia tupulanga e whesili sili. Daddy, o le mea lei ona le ngata e whau e tātou ia whale nei e o tātou su e maini materials e whau ai whale. Do o tātou tō le saito e oti mai e palu ai ia building materials nei e whau e le whale. O le ase mea lei na mea lei na whai tātou me lea. So no whala mo whau fo il malo leo tātou Amerika. E pise i ol mena lea ua iei nei. Ua o ngā fo i le COVID-19 e whai mamea e tō manatu i le tangata Amerika. You know, o po sao nei me whai. Le debate a le ana po i le vau Donald Trump ma Joe Biden. E se fo i whingatā na whaalongo. Se fo i na whingatā na whaalongo. Wa le tau pu e atu ni manu lau ti, ni manatu, ni tō whāma nino a lea candidate ma lea candidate, a wale manuia lau te leo tangata. Ia a whalewe love individual. Whamai al tangata ia o ia tā ua. E sidi atua na manatu, ana le whaia ia le mea lea e a whaina le mea la. Whalewe love ala wa leo tele le tangata tō tasi. Ia, ana o le tō lua tangata la tau wā. Tongi e tonu ma le moderator. Nā tō toru tangata a le malo aia. Umai full debate le ana po ta lailoa. O ta manatu mo ta whisili mo ta whapea. Sole. The biggest country in the world, le wheto toa i ona te itai. E le umawo la tō manatu. Ia ona ufano no ai lea. Aise a wā a nation divided will fall. It's just a matter of time. E le whesiringi almena a whe vavai ai ia se malo. Iei ulawaina whatasina. Ai a whape sa o le tātou tala lea ta whea maalia lava lo tātou tofi. Ona tātou I loa ai la ia o le se katile na fuana po I le whinaunga le vā Donald Trump ma Joe Biden. O le fatu o lewa na tuto I le tunu unei. Whase lau tausanga. Sidia tufoi. Ina wā mataona o mai tangata Europa I nei ma whaatoa lau ele o tangata Native Americans. O mata na tutuli ese. Mataona mafau fautasi. Ia tangata Europa. E peo ina ana amatai ona ta whea malia le tofi. Whau le nei atu nuu I lungo pātu o tangata uli, tangata polonga, tangata lea o oina, ia tangata matitiwa. Mai o le ideal lava la le malo Amerika, e tutusa tangata uma. So e ele teimi e whasolo ai ia le tamau ainga, I le ainga ma le ainga. Sai fu le teimi na ua e ainga to ai titi. Ia le tamau ainga o le tunu unei ina ua pulea I latou lau ele agriculture whatoanga. Ia ina ua matala le industrial revolution nana pulea I latou le cotton gin o matan whengofie ia le tauina o le vavae. Whasolo mai e le combustion engine. Whaile steel, whaile railroad. Ia se e mali ala I o le wealth o le tunu nei sa iei tangata be o Vanderbilt ia ua matau nau mai isi ainga te tele o le tunu. Ia le whela ua lama whai u le industrial revolution le ua tūlai mai ia le internet le ua I nei tātou le information age. Ia le whela ua se e fo I le nutina o le tamau ainga ia ainga be o the Gates family. Bezos mai la tau nā o lo vaia. Ia le tamau ainga le temi nei.
So o le winga o le utala e pei o le miti le nā le nei atunu, o le polo misi le nā le nei malo, o le alpolo misi. Po o fea lava o lo e iai, e mawhai lava o na e au le tumutumu le maunga. A e ngalue malosi, a whai au whesota inga le lei, ia o na whailea o na vea oe matangata, mau mea matangata le tu le leila tunu nei. Ia, a le mea tupu, e peisi I wātua tangata I lunga ma tau ma whai ala ia no nofo ia I lunga, even though wale o to ia isa lato whaau poponga I le economy, wale o to soani I le production, wale o to e iai ni ngā ruenga, ia o na tolu wha 5 tupulanga o le tupele nei, ia o whana nau maita meti lato tele I loa Iosefa, o whana nau mai meta o trust babies lato tele I loa le tunu ule nei ina o whato aafu fua mai. Ia, o na whapeina I ala ia. So, wa matalanta whewhea, maalia datu dofi. Aise a ona ua tele o te mau a ingo le tunu ne ua aluanga I lunga. Ua pa u le tele o tangata sail o ngā tutonu. Ia ma ua le aifo le middle class. Mena le o tupu nei. Ia a o le tunu ule nei, na whau I lunga o le manatu na, e tutusa tangata uma. Le titi alpito I lunga, le titi foi lau matitiwa. Ia e puta le middle class, to tele tangata middle class. Ia le la o tupu nei le pefea ua outsource ia ngā luenga I China, Pakistan, India, ia ua le o to ia isi middle class. So, a le o le tele o tupe o e pito lunga, ia polpa ua o ilaloi, I le situ e so ai. Ta whewhea māliero tātou tofi. So, ele ngata fo ilai I Amerika I nei, ia whapena fo no tupu le tātou o tunu. O le tupulanga le ia mātou e pese ina mātou o mai Samoa. Ua tūlai mai nei ia tupulanga na ola mwhananau I nei lātou tele I loa Samoa. Ia ua tele fo ina filongia o lātou values o, let's say, o trust babies ia o lo oraninga nei ia le malo Amerika. So le ua PCI o tātou tameti. Ia a whapela e le mata I tuina I tātou suinga na a whapea e le tangi I tātou masi ilo tātou leo. Ia ona amatala ia ona tawhewhea malia lo tātou tofi. A lātou tātou ngana. Le maoni o tātou no whoanga. Ia me ptisil whengata o ta wheo tātou whaiafa tangata. Ia o le vaiasol na o mawai. Le tātou tala noa ai. O complain nela tangata I a mose, le ini mea ai, te talo mose I le tua, ia ona o mailola I le tua o le manai. Ia, e manai le tala I le manai, wa e ia sa o le manai, e iai tula fono o le manai, a lo fafao e fo I tonu sa o onga mo le sapati mo I tatou. Papel tala ao o le tai ao o na usula I o tangata e hao mail manai. O le ao te ilua ai ao na o le mea ai e te taumaleaso. Na o le manai lava e tali e lau sua I le aso e tasi. E to afo I le manai I tai ao. Ia, o tangata lana o atu ma so o na ao mail manai. E sili atu nei lo le mea ai e te taumaleaso. Ia me sa tupu sa mafu I le mana I le aso na so ai. Le ngata fo I le na whaile whatonunga a o I le aso ono tua I le sapati. O na au mai leo ni mana I e lua. Au mai ni enga mo aso e lua. Ina ia ai e le ngata o le astona ai. Ia e whape fo I le sapati. Ia wista ngata o atu au mai na o le tasi le astona ai. Malfa mo e usu atu le sapati e to e au mai. Ia pangale o atu o le semana I toa. So e pe o le winga o le manatu na e au mai e le tua me ai e te taumaleaso. Me ai e te taumaleaso. A tatou tanga I fo I le tatou te talo le li I le te talo le masani e tatou. E pe o le nā le whanononga o le tangata. Ia mai e le li I le me ai e te taumaleaso.
o le whaatilea mai ne te iwa tātou whaamawalunga ma ngalo ia i tātou le tua o fu le whaaititia ne te iwa le lava ia ona tātou ngao ia i le mangasala aro tātou tatalo ia mai e le li i le mea ai te tau ma le aso ina ia soifua maola le lei e le tangata ina whapele le tātou utala o le mea ai ma le aso o le mea ai o se mea tāua o se mea mawai le malosi e ngao i e le tino le mea ai e mawhaifo i ona tātou a vea le mea ai e whai maa tātou atua ona tula i mala i o le manatu o le atua e te tau ma le aso o le atua e te tau ma le aso o le atua la e te tau ma le aso e peise i o le atua e whengai ma le tupulanga ma le tupulanga ma le tupulanga ina ua wala au le tua i amose alu e mailo na nuu mai ai kupito na fia mana mia e le nuu se tua whaitaua se tua malosi se tua tautaltasi le tua Yahweh le tua na te susunu ina ia le la au tala e au noa ma le whaumatia o le itu ai ngā tua le nana fia mana mia i lanto le tua na te liliu ina ia le naila e whai matoto na te au maia se a ke rise i tonu o le nuu le tua na te li liuina le to o mose e whai mangata ia ona aila ia le ngata a mose ia ngata uma isi ta ngata taulaitu o le malo e kupito o le tu e ngā tua le nai whiamna mia i la tau i vaitemina ina ua manuia ro latou whaamoemoe, ina ua tatala mai latou e wharao e o, ia ona o mailo la ia. Ia ua mai le vau o whimna mia ni mea ai, ni vainu, whimna mia fo le malolo, ia ona tūlai mai la ia o le tua le ta ua le Al-Shaddai, o le tua o whaamanuianga o mea tuto, o whatoanga, o mea ai, sāpati. So ona tāpua i rofo i leo lātou i le tua na, wai le se whimna mia ia se tua o taua. Ia pewha pe leo to ye nisi taua e whai. So e pe o le ao te lenga la o le manatu le na e iei le mea ai te tau ma le aso. E ma whaifu ina tātou whaongaina le tosi le na e whapea i tātou. E iei le tua te tau ma le aso. E whaali ese mai le tua ia i tātou i le tupulanga ma le tupulanga. Ina ia whetau i le leile tua mo tātou fo i tupulanga. Ia mai le tau walu mamao ia le tangata e sa ili ei pe moni, pe whamaoni, pe sao fo i le manatu. Le tau walu mamao. Awa a whapea lava tātou te tonu o le tua e tali manao, o le tua e iei lona winga e li lifa, lona finangalo i le ola, e le oti. Ia e mawhaia o na tātou tilo i vaenga o le soifua ma le ola le tangata o lo o whapea ina ai o na whai. So o le whateita inga a whapea e maua mai se tala fia i se tautonga na whai o Manuia. E te langona ala mawhana whana. E te langona lawe tau na ave lau wha atu e ma lau wha aftai i le tua. Ia wai. A whapea fo e tau mai se tala e le tautomali i pe le leifo i le whaalongo befe mai a mela le o maua le diagnosis o maua le kanesa stage 4 e te langona fo i lava le te tau na ave lau wha aftai i le tua. Ia tau sanga e tele so i fua mai ai. Ia ma te talo i le tua mo isi tupulanga o lo so ai. So o se tua e mawhai ona ave e whapenala tātou wha atu e i taimi e taunga le muai, ma taimi e le taunga le muai so i fua. I ro mana to le tua moni le na, o le tua na te tau ona tāpua ia. Ia au isi e tua ia pe o le fia maua mai i tupe, ma moni, ta vale ila. Ia pe o nai mea na e aru fo ia tua na ngase. Wai whaea oi mai lau ngā luenga. E umatu pe na whaputu.
pala ma te ale ilo lo ta vale. Pala o se vai phone whatau. Pe o tua nai e le tauna tapo ia. Tapo ia fo e tapo ia te mitilai te lei. Lava le te tala o lo lato whatutua. So o le tua o aso te tasi, o le mea ai e te taumale aso, o le tua e te taumale aso. Ia, ona whapea lea o le tātou tala i le aso o mawai. E le o mui uma e tali e sea le tua. E mantua fo e tātou le seminana mui e le whanau ngā Israelui i a Mose, ma Arona. O le mui la wala i le tua. Le na mui ai, le fo i le menala i na mui le whanau. Ia, o le mea na tupu, na sau le ngata o wongo, ma ua ai eita ngata il tonga la wapi. Ona o le mui tangata, o mui tangata, pea mele mui e tangata, a le o mea ai, o vai, tunga mau, o mui la tangata ia Mose i le asol na, o le tali la o le mui inga le na, o le au maia e le tua o ngata o wongo, e ati e le tangata. Me pe fast food wafe la fa o tangata na fa umantia ile, tonga la wapi vai taimina. Ia, ona sala mofo ile whanau ngā Israelu, o whai atu ia Mose, se Mose, sorry o mato mui. Ia, whamole te talo i le tua, ave esele nei ngata o wongo, le atia i mato, pe a mato momoe. Ia, te talo la ia o Mose i le tua, on whamere le tua, e te loa, faise ngata o mea, faise ngata apa me mea, ona tuula ia o ngā tonu o le tonga la wapi. Ona whaatonu la ia o tangata, ai se o tia i le ngata o wongo. Bau ale mea ia vaai le o ngā tonu o tonga la wapi. Ia i loa tu lava e ia le ngata apa me mea. Ia ona whaasao i nai leo ia. So le winga o le tala, e le o mui uma e tali e sea, e le atua. E se lal mui na, e se le mui le na tatu tala noa el vaso umawai le soto esfuruono, lua esfurulima. E mui atu la tangata i a Mose, o le mui laval na i le tua. I le leai o ni me ai, i le leai o ni meat, o na tali mai leo le tua. Au mai le tua le manai. So, pe o le winga o le tala, atonu o le mui ele se me leanga, a leanga fo ele leanga umi. A te tau wana whaisa tātou tala a whapea o lo iese mea o lo atu ngalu ai whaile tala. E le tātou session talu ai, we said, you have to say what you mean. E te taua o na whaisau tala, ina ia e loa ai le mea te mawhawhau ai. Say what you mean so you know what you mean. Langa istanga te nofo lava maona mawhawhonga. Ai leo manino ia te ia pe o mawhawhonga mo ina. Se i vanga nā lava ua whaaleo ina mawhawhonga na. Unless you say what you mean, you will not know what you mean. Because sometimes what you mean doesn't come out right, or it's not articulated with words sufficient enough to underscore what you mean. And only you know what you mean. But unless you say what you mean, you will not know what you mean. So e pe o le winga la o le manatu. Whaisau tala. Whaisau kōmeni. Tanga ipo o a mea nea o tutupu i o tafa. Ona whaila ia o lau tala. Now, a whaila lau tala, if you say what you mean, whailau tala e whaavai se mea lo e lango naina. E whailo lava lau tala na o na manino a tiri le ia te o e o langona. Once you articulate and say, using words, what you mean, then you will know what you mean. But until then, you don't fully know what you mean.
So e te tau wala ona mui, e tau na whaise tala, e te tau na whaise whaasea, e te tau na whaise upu. Ia tau na whameise si, well, pastor, o mātou wā ia e tu i alu muli papa. E alua le sao. Well, I mean, you'll always have that. E pe ole, mo oele mana oe, sidi atu lo ia oele, vai asol nei nei lo oele vaso umawai. Mo oele tau sisi pe lava ina ia le lei atili. Ia ele semena tau na whaia oe. E tawa ona su ese me whaia sau tala. A ole tele i ole data le lunga ole na le tala atua ole telefoni e loa ia le news o lo tupu i o tafa. Le ngata whela i ne ia mātou i Amerika. Ia, po whewhul mena no pia i tātou. Ioe, so e pe ole manatu nā mai le aso umawai. E le o mui uma e tali e sea le tua. Ia, a tonu le mafuanga na e taua ia ona whaisau tala. Wa e isi tala e talia le tua. Ia e fu isi tala e tali e sea le tua. E le o mui uma. Ia e tali e sea. Ia ona whamaila ia o le tātou manatu muli le vai aso o mawai. A whapela vai e se mui o te tau. E te tau wala ona ave i le tua. A whapea ua una ia lo soifua i se tūlanga e te tau e se mui. E te tau lawala ona ave le mui le nā i le tua. A whapea e se mui o te tau ai. E te tau lava ona tau lai le mui le nā i le tua. Ai se a awa nā o ia lava e mawhai ona tali mai i e meolo atu ngalu e lana whanau. E le tali e sea fu e ia. Ia se te talo o whai e lana whanau ma whatau anau. Se meolo ma mawhai o tātou loto. Whamai le li au tau te ngalu lue mo me ai e pala. Ai o tau ngalu lue mo me ai e tu mau mo le ola e whaavavau. Le a fo ina atu e le atali i o le tangata le nā mea ai i ate Outou. Awa o tu ina e le tua le tamala na whaailonga e whaamaunia ai o ia. Ia, o le o onga le nā mo tātou. O tātou te ngā lulue mo me ai e pala. O le mānai e pala. O māmoni e uma. Ia, a tātou sa idi lava i le tua. Ma ngā lulue mo me ai e le pala. Ia o na whaali mai leo le tua mo i tātou. Lona whina ngalo. Okay. Whatalo whātu ia whāp Samoa. Olo o mafuta mai au kilani. Ia, talofa whāp FOBB. Whatalo whātu fo ia Inosia. Fatumiti, TP Soli, my Palmdale, California. Yoe. So o Palmdale e pe o le city tua oile na o LA County, pe o city mulmulia na o LA County au le yo oi Kern County. So e pe o ina o te le na ofo ia tangata mai le beach area. O na o to te la ina tutumu uma ia lalo i nei Southern California, e pe o Palmdale. I talatu le titi atu le Angeles National Forest o naiolo o te le tangata o tātou o iai o nei e whitaui fo i mole mole e tango fie ia no whanga ina so mo te latu ia lo whaanga fo i tātou community o lo i Palmdale ia ma i lātou fo i o lo mafuta mai tātou pokalama me isi tu o le tātou tunu nei. Ia la tātou tātou peselea. Ia na whaawau leo tātou tanoanga i lisi tu. Sio mia elesa
O le si la segment o le tātou prokalama. This week, e ta ura vai aso le nei. So, le aso la nei o le o munmuri pe tātou le tuswhaitau aso le mātou Ecclesia, le United Church of Christ, Tine, Amerika. Ma tuswhaitau lai le vai aso nei o le esotos ful fitu. Whak mō moe o le fitu. Esotos ful fitu, whak mō moe o le fitu.
Ia o le silea tala lawi loa fo le tatou kanona. Le tala le i le taina e Mose o le papa. O ina tal papa Mose. An men tai to o. An mena puna mai ai vai. O ina whenua ai Israelu ma latou manu. Pe ofisidia mta opisisilina tatou wola mai me tatou. O le esoto la fitu fa mo mua o le fitu. Pesi o nalo fa matala ai le tala i le complaint le fa sea le whanaunga Israelu i Mose ina o le ini vai. Fa me wo otu latou i le vaengal na o le vaueta o refiti ia o le ini vai. Ia ona avelo lero latou complain ma latou fa sea ia Mose. Te talo Mose i le tua. Ia ona whamailu la i o le tua. O le ale mena i ro lima. So e pe o le manatu ao la le na. O le ale na e lo lima. O le ale na e lo lima. So e la le manatu e pese i e whapea o lava matatoe mea o lo i o tatou lima. Ia whai il finangalo le tua. Mai a tatou vai fu lava vala uina Mose. Pese i o le silea a upenga, o le silea distinction, o le silea tipi, o le silea tosi, o le soi fua o Mose. E whai ama ngalo. E ngalo ia te ia le vaai i meana i ona lima. E ngalo ia te ia le tilo i mela i lungo o le fala. Ona oto mai ele ina se tali o mea lo atu ngalua i o ia. A tele ina vaai solo Mose i mea e le o iona lima. E whapelan tala mai maupe ana se i o ungutu poto e pe o lo uso Arona. O le mea le o ia te ia. Se mai mause li i pe ana o i loa tā le papa e pe o na tae nisi. A tonu e whapenale wingo o Mose. E whamai a ia e le lava mea o lo iona lima. A tonu o le mafu angal fo na le sa la iona o na nau lava. Ia tele ni me iona lima. A tatou tosi nini i ina le whaalia le tua i a Mose. E pe o le nālava na manatu o lo lau tua ai i le finangalo o le tua. O le ale manatu. O le ale mena i lo lima. Au tu atu la o le ale mena i lo lima. O le tō whamanino e lava mea o lo i o lima. So you have two theories of economy. You either come at from a scarcity mentality, saying there's not enough, or you come at everything from an abundance mentality. There's plenty, where that came from. So e le manatu lao le i Outou Manuia e sidi leisi, i lo leisi. E manatu le i Outou Manuia e te tauna whapaleni, e te tauna e loa uma, ia manatu e lua. Ia ona whidi la ia e oele me whenga luenga e te taumale aso. E tu so le whaalia le tua ia te oe. Ina ia lua ia wanga. Ina ia i loa ia o e whetu nai. Ia te oele utale poto. A latu i ata ia mai ia whao ngā atu ia lisi. So le manatu ao nao le i Outou Manuia. Ina ia whatufunga ina pe lava le tangata. I philosophies, manulauti, tō whamanino. O lo i tutono le tātou kanona. Ia, mwhaiwhauna ona oto sao mai le mea o lo soifua mao lai le tangata. Ina ia oane i eise teimi e whapea i le tangata. Wa le o iai le atua i nei. Wa le o iai se manuia i nei. Lea ua maliu se utama ua le ai nei so wha moe moe. Atonu e mawhai o nei i nā i le no whanga le nā. Rifiti nau mati ai le vai. A toe fua le se kati. E toe oso fo i le la. E toe fofola fo i le fala. E le oti i tātou e pese i o tangata e oti e le iso lātou wha moe moe. A e oti i tātou maro tātou mautinoa. O lo o iai.
le whaamoemoe o tangata ia ke riso. So whapenale winga o manatu nei. So ua whai atu nei la le atua ia Mose. Le to'o le nale na e au maia mai e le whanau ngā Israelu mai e kupito. O le to'o fo ile nā e te taina i le papa. E puna mai e le vai. E whiinu e Israelu malato mana. So o le manatu nā i le vai aso nei. O le to'o lea na liliua i e Mose le naila i a liu toto. O le to'o lea na vaelueina i e Mose le sami ula ula. O le to'o fo ile nā e te taia ai Mose le papa. Na ia puna mai e le vai e whiinu e le whanau ngā Israelu. So e pe o le o ngā lautele lava nā mo i tātou newa yaso e lava matutoe mea o loo i o tātou lima. E whai eila na ngā ruenga. Ia, leo nia upu ia. Ia o le tō whā tanu ma le tō whā manino lea o loo lautua ai le 5% o tala o le tātou whatutuanga. Tala o lo i tono o le tātou kānona. O loo lava mea. O mana tua ina ai le teimi lea no apa pe faise ava faise filo inga mai leo le malanga ia fatali atu le nuu ia na fapela ia tu la fale ia toso tatou fala ia na toso la ia o le fala ao o mai atu ngase ma ava nei ia na fapela ia ave i oile malanga ia na toso la ia tau le fala ave o ia o te le lope I don't know se me ale masanita do ai le ia se fale o polu e fola ina ia avan fa pese o le lavali avali la mele le toso ele fala le ni me lungo le fa mai ala to se o lava le fasoa ia la te tilo atu lota se furu toru tau sanga le te tilo atu po o fea la fa mai o lava ele na le tasi ani tunga sel na ia a fa mai o lava matutoe o fiu e fasoa e fa penale wingo le manatu lea na ave le tua ele na ona Mose e lava mena i o lima e te leta o alu i fea lava matutoe na of course o le sipito le mena e lava matutoe mena faatasi mal sosoani le tua le hanga la te vai e tua o le tangata matua le lava o lawa ai fa tangata e matua le lava ai lava a fa pe fa lava le tua so e pe o le sina lape o le manatu na ina ia one ingalo ne te ua manatu al tangata o lona malosi le fa ia me ia wane ingalo ia te ia e so ni mai le tua ia ona fa pela i o le manatu le vai aso nei ia o tātou o mai Amerika fa i o tātou a inga le nei atu nuu o tātou i loa nanu le section o tātou i loa ola i nei o le leia tātou nanu whioa i ta vale le lei ta vale te tele no foi fale le lei fa i tātou a tina e mga aluenga tutongi le lei ia a fa fefea le tātou tofi wa pese i o mena na fatu e fatu mai le manatu e le o lava mea mai a e tultulia fo i lava ia le manu le na ia fiwa e tuli wa o matu le ta avale e lua tangata e ofia i fa populista avale fa tangata e ofia i fa populista avale valu tangata e ofia na amata nei ai le TV e surfitu inisi ia te ila e wa ave turn in a mai le TV e tolu sfurulua inisi e wala e titi telefo na TV a mai le ono sfurfa inisi ia wala e titi telefo ia mai le fitu sfurulua inisi e fa solo afa penale wingo o mea when is enough when is enough ia ale ala tau fetuli tatou mamanatu fo e la tululunga ma i latou ine you want to keep up with the Jones le wa fatau le explorer Mr. Jones you want to tau fa tau tatou explorer turn in la tatou
pinto lena le tuai mai le tausanga o mawai. Ia, a whaisisi mea fo. Penale wingo o me ia. Ai, o le manatu lo o i lalo, lo whai mawha avai o tau whitulinga na Keeping Up with the Joneses and the Kardashians. O le manatu lea, e le o lava mea. E le o lava mea. Ai, o le o onga ai tātou mō me le tala lea. Familia tu e lava ma tutoe mea o lo o iu lima. So ate te tonu rato ato ua lava ma tutoe mea iu lima. Ia, ona file mūrola ia. Ona matarola ia, ona ngase. O le tau fetuli e Bay o Jones. Ia, ona whai tangata ma va ai. Ia, wa sawhai ngofia la vei teimina. Ia sola au a fou mai ia le economy foi. Sawhai ngofia. Afa pe e iei o mea se fulu. Ia, e te vai atua ua whaititia. Te o vai atua liva. O iwa, valu, fitu, lima, wha, tolu, lua, tasi. E tau rola vai le o. Io nei rola ua uma mea. I vai teimina. Au vai teiminei. I ua te ameale o ai alua le negative. Ua tu le credit card. Negative 2, negative 3. Ua atile i ana o molpu. Wha vai mai lunga o le nei. Manatu e le lava mea. O le ele malia i vai. O le tuunga mau le wha mai so ia. E whapenale winga o systems ia. So, to counter that, you have to adopt this abundance mentality. Abundance mentality. E lava mea. E leo se lei sene fo ilale nae so ona whai ai. E pe o le sina mea tele ina lape ai ia le abundance mentality. Oh, tele, yeah, okay. O se e amata mai ina. A waila tu whanga o awa ia. E umaro lava uma. E le whapea, mai ase credit card e tu uenai awa ia mo nai to ina ia e tutoe do se natio le lau. E le ai, e umalo lava, umaloa. E pe o le mea lena e tawana tātou i loa le lei, ia limiti, tapulaa, tua oi. O mea lena e leo ia. E se ia le manatu lea lautua o lava mea. So, a whapela e tu mai i lo tātou atu nuu. Ua whamanuia ina le atua. Ia, e tawan tātou talia le nā manatu o lava mea. Lea ua tātou, ua mai tātou whea i whatamanu o le atululunga, ma ua le leia tātou tikeri, o wha upenga ina i tātou ia upenga o le mawhau, o whatufunga ina fo i tātou i tele o whatufunganga e whatufunga ina aitangata o la langa ina, le manuia o le tunu unema, le lei tātou. Le ova ai atu nei tamaia na o le NFL, lau amata ona tā aalo o tutongi, a fika e lusfuru lua le a whai o tangata polensia nei tono le NFL, le a whape i le vao le 5 i le 10 miliona le tama i le tausanga. Ia orona winga o le te lele na o le whaasilinga o tupe i tutono o le tātou Samoan community. So, ua tele lava la le nata mau ainga i tutono o le tātou community. Mai atonu e whaale taimi e tafe mai ai e peia o winga foi. O mea ia. Ai, o le manatu e fia tuli loa. O lava matutoe mea i o tātou 5. E utu i ele manuia o le atua. So, o ala ia mea ia. O lo utu i ele manuia o le atua, mō le tātou atunu. Memo mō le tātou ngana, o le tātou tofi. E le lava seisi e malama i le tātou ngana nao i tātou lava. Atonu o le leia tātou nanu, mwhewhoi na tātou, ia le leia, o le winga le nei o tātou e tawan tātou nofo file mu. Nofo file mu ai, o le ala winga
e mawhailava i tātou na ngosi le whaongaina o tātou upu e whamatala ai kono sepi, tō whamanino, filosofia, e whaonga i a tātou upu, le tātou ngangana. O waile yani se malamalama na tātou lava, i tātou ngangana. So, o le mafuanga le nae e ta tau ai o na whaonga la tātou ngangana. Tau na o ina le ngangana i tupulanga lalo wawa. Ia mawhaini whale a onga a o ina ai manatu ia o i tātou. Ina ia lava ia meolo i o tātou lima. E utua, ile manuia o le tua. I la whaina le whaapopo isi ngangana. Ingilisi, Spanish. A o la tātou ngangana. Ia e pese i o ina ai lo ai tātou. Melo no lua o tātou lau ele ele. O tātou tofina mai le tua. E iei lau ele ele Pasifika. Lo whaasino i o tātou tangata. Lo tala leo te whaipelawa i tangata Samoa i whafoi nei. E iei le lau ele lo tuse lo ingoa i Samoa. Ai ala tu lava sa ilipo fe Outou puanga. Fe ala fioanga o matua lo te mama lo tina. Ia. O naolo ia o tātou lau ele ele. Whaasino i o tātou tangata. O tātou ngangana. Ia tonu mwhai whalawan whatauni lau ele i nei. Awa o le tunu nei le ta awai le manatu leo le personal property. E mawhailawa e oe na whatau i lo ingoa. Ia ele avese ai ia lau ele pese ina toe le tua mo tātou tangata. O mantua ina ai ele struggle leo lo tupu i Israel. Salopo usila fia o mai tātou. Ana i ele te minta whea ilo lato tofi. Na ile te mina manatu ai ia tangata e le o le oto iei ia tangata ia. Whanau le apera amo le ai. O le oto i tangata ia. Aina o ta ape mai la ia le whanau a apera amo. Ina ua malepe i o lato malo. Ele ito e tū lava. Se vanga nain. Le awhiwa se lau whawhitu ina o umale. Tau no lua o langi. Ma wali ali ai ia wharewe lawe fo ina tupu i siamani ma isi tu o le langi. Ona o le pule sa wā hiti la ma istangata. Ia ina ala nanga wa lofai ia the United Nations. Malo o whaitasi. Ona manatu ele i lato o le a. La fausa malo o Israelu. So mela nā lea na tui whau e malo o Israelu. Ia na te whea lava lo lato ngangana. Te whea o lato lau ele ele. Ia se i o lava ina whaita o no lua lo langi la whea se lau whawhitu. Ina o umalta o no lua lo langi. Ia ina ana manatu i malo o whatasi tui whau ia se lau ele ele mo Israelu. Ia o mena le tupu e nelve vesi. A wā ua tui whau nei la le malo Israelu. E o atu la tangata o le United Nations ma a watu tangata Israelu sa i leitu ma leitu o lo langi. O lo no foia ina e tangata Palestina. Ia e o atu ala ma whaitaua. Ua amatala o na malosi le malo Israelu ia tau sanga e tele. Tele fo ina whatu peina al malo Amerika ma isi malo o te tele o le atu Europa. Ia le military le tangata Israelu lea o lo o tau fiu fia i lo la tutua oi. Mena leo lo tupu nei i Palestina. Ia ina utula i mai la i Palestina o Donald Trump. Na mu mai la i o le capital mai Tel Aviv. Le embassy a Amerika mai Tel Aviv. I Jerusalema. Na la ua o se move te leele na i le manatu o tangata o lo mata i tuina le nei tu o le rangi. Aise a o na o Jerusalema e le na o tangata Israelu o lo iei ia tangata Kirsiano. Ia a le mea lava le sa iei le malu herota. Leo lo o fai iei le Muslim Mosque. O le mea na o le o toi lima o tangata Israelu le malu na ana o fatua ia le malu o tangata Islam, Muslims. Whanau i Samaeli. E mo ia e tau toto umala tau o lewa tau sanga e le toi aina.
Se ba na la to we nei le na ave ia le embassy a US tu ina ia le wa matai ona PCI o faile tala o tau faile fa alfaninga o le afso swani mai America e la langa le fa alfani ina ia recognize lava e malo Palestina malo alapi le iai o le meta o le malo Israelo au ia tau sanga e tele ia na fa malo si le United Nations na fai ia e o mai nei lava o lo ia alfe ia ina le nai le vao o tangata Palestina tangata Israelo ia mamalo o fatasi o lo tau mawhai e sapsapa ia tau mawhai ngā a Israelo fatula to malo so ngangana lau ele ia malmelon tolu lai mo tatou ia o tatou whaia e tau o tatou whaia mata i ngā li i mala whanau ia na fatua leo le stupulanga ia se ia o lava ina totele lo se ainga poto filifili so lato teitai so lato matai so lato sao so lato li ia tapu fatasi ia atu fatasi ia ne ainga poto totele ia ona fai leo lato nu me o famtala ina ai tala ia ona o le fau fawina le na o se fata manu e mawhai ai ona tātou whapea ua lava matuto e mea o lo i o tātou lima e whai ai le fina ngalo le tua. Ma mwhai on tātou whai a. Mwhai on tātou whai a tātou ngā lulu e lava le tangata e ilone whasi o manga e peo ne wala au le tua i a te ia. Ia mawhai ama matau napa i o tātou i sāsai e tolu te pena tātou whai a tātou au ainga va aisa la wele ele fasino e tātou tangata ale o Samoa i nei ia ma vai al tātou ngana nei te utawhea a te pena fa pena i tātou le tātou tunu ia ona mawhai ei lea ona lava me i o tātou lima e whai ei lona fina ngalo o le tātou uniqueness le nā o le mea le nā e to whea i o tātou tu o mea le nā e ese i tātou mai isi tangata isi malo le tunu isi tu fatasinga o tangata na whaia le tua. O le tātou ngangana, o le tātou lau ele. Ia mā tātou whesota inga, tātou whaia. Ia o le tātou aso lea e velo pe a whau se whale o le larangi. So a le teme tu fatasi e ia malo le larangi me tangata ese le larangi. Ia o le tātou aso le nae e velo o le tātou la eile nā tātou titiu ai le larangi. O le tātou seile nā o le mea lofa le nā le tua mo tātou tangata. Ngā ngana, lau ele, ia mal whaia. Ia, la tātou pesele vai o tātou foe. Ia ona wha awau le tātou taluanga i lisi tū. Vai
to mani usilani au fatasi mai ole malo le malo e mamalu le malo e filemu ole malo e mamalu le malo e filemu mamalo ia lato o mai uma e foi até ia lato fai taulanga ma fai au fe au o ele tupu sili le pule fava ole malo e mamalu le malo e filemu So o manatu la lea e lava mea, economy of abundance. E pe e fu lona winga, longa manifestation investments. Pe o mena nai, wai na ele teimi na fesilingi a ele prokalama I investments, wai masani au na o ta ua fo I a trends o I nei I investments. Ai, a whapea ai ele o tapena oe ina ia lava mea. Ia e whingata lava ona la oe le isi la sanga na o le investments. Wafo ele mawhai ona investe o eni tupe le o iate oe. So atatu whaongaina lava la le financial plan al tuspa ia. Avele se 10% mo I le tua, avele isi se 10% ave tangata matitiva. Ia na avele o le se 10% investment. Yeah, amata ina. It's tawana on let's say tawana e malama le investment. So while investment e pay le se mele o se le faong winga ina tato o le investment. Famita to se me avatu nei le tasi e tupu mai le lua taiao. Be se gambling fale le be se ele se investment le mena. Ele se investment se vangana lava la ua sao le faa upuina o le investment ona fato amata la I ona tupu o le investment e pese I o se maumanga o se maumanga whaelele e te latu susu ele vao e te latu tale la au e te latu sunu pongaki o la au ona tuula ia o le oso I lalo momono I eltia pula ia ona velela I o le vao ma vai ia le ono fitu valu iwa masina I ona whawhai maila I o nai talo mai le talo ave whaonga ia atu tuultia pula I lalo so the investment lai pe se I o se ecosystem o se maumanga e ai talo ai pe lava lo tu ainga I le taimi ma le taimi e le se mela to tonel tia pula e whawhai le vai aso lea pe whawhai le masina lea
ia ni talo whapenale wing o le investment. So o se mea lava e te tauana a matala i titi, e te tauana wa ai whanau o whai e mātua, o na whaaleleina la ia ma teu lele e le isi tupulanga le whai mai. So o se o ngā tele ala mo tātou mātua, awai o moa ua ia e le i te le sa o ai i lo ta mā o whaisan investment paula na mea na whaatau le awha eka i tā funa. I le awhiwa se lau wono iwa. Na whaatau il to ina ia le awha eka le ale o mene o lo whaongai mātou. Na whaatau i le lua whetā la ea. Se tupetele tupena i le awhiwa se lau wono iwa. Ia le o te lea tu nei le value al whanua o wa o tu ia isi whale lua. Ai ole winga le nao le investment. Ia na tu i lalo sinta mai tupe. Lu se lau e pe tau se lau na amatai. Ia na tongi la ia. Tongi msalo pe 5 pe 1 tau sanga o tongi o mātua le whanua lea. Se i lava ina pay off. Ia whaatau rofo ila i o ni lau papa. Whai ele wha vai. E whao ele whale. Sa ele whale na ina o na wola mai a o mātua ngā rudua ele whanua na. Le whato atu nei ai lalo. Alu winga utala penale winga o meneo investments. Ia whinga tāla i le real estate wa sasa i se marketi i mwhaiona tampai le o iai ia equities o iai ia stocks o company. Company fo ilea o lo tātou whaongaina le Facebook. E mwhaila ana e tele whatawina o māla le company tele. Ai whatawina i shares la iti. Le aso la o le ima vai te le atu. I le mawhai o ena whaatau e o ese art lot. You have to buy at least a minimum of 100 shares of the stock. I le mawhai ena sell le lato ni art lots, ni shares e ese mai nei lo se lau i shares. Al te mine, le ai o mawhai au na fractionate le vaenga, i se vaenga o le share o le company. Le iai ia company le pe o le Robin Hood, o le Stash. Acorn o la tona ia o whawhaingo fiena o na participate ia tangata investments. Ele avesea ia le manatu filosofia tama maule investments o se mea mo se lumanai. O se mea mo stemi umi. Ele mawhaiona tutone le te pura na whaile o talo tai au. So, a whapela o ia te oele manatu ele o lava mea. Ia o mela na tupu ilo investment. Te latu ne mana ole whawhai mai. E sea ne te uo o le ini mea. I invest for i oe te le invest mo le long term. E invest because o la invest lo uso. La invest lo tua oi. Le wha mai pai mala whai o ia tauna whatau. Ia ne e oso e la ia whatau. E te usa se la oso atu e pa ui lalo maketi. Ia ona e whano noa i lea matamu whai e toso mai whafolau sea. Ia watili e ona le se whasilinga. A whapea o ia te oele manatu, there's enough. Na amatala ia ona e wa ai iau me tau tupe e tauna i esau emergency fund tu ese e tauna insure le lei oe pe whapea na oe le sole breadwinner. I te ua tupus whavelave ia te oe. Ia le olo ia siau to lua ma siau whanau. O malola le savings, emergency fund, insurance. I ona mata lola i ona ese nai tupe e mole investment. Ia tupe la nai e investe e oe. Ina ua o ngalue le bank le sa il tangata ingo ia Peter Lynch. Sa o mata i tuina lava ia Peter Lynch sa rane ia le fantele na Fidelity e ta o le Magellan. Famela lantala e le investe ia ni tupe i se company na te le loa po le alato ngā luenga le whai. So o lana research la e whalongolongo i lona to lua ma lana whanau teine po alato me la whatau. Whalongolongo i tala tangata o le nā mea ue sau moe. Ia o me le whai le ulu na fisisili la ia o e whaia. O i company o whaia o whio iai, is it publicly traded? Mwhain whatau nai shares. Ia na matala ia shares light, se lau, lua se lau. Ia matalo ona wai whatau ro lava o shares wa vea owner o vea ma owner company ia na meli maila ia o lato lipoti, lato financials,
o laku 10K whamamalama mai ia oe. Pole ale visiona al CEO leo lo o whail company o whawhul mela au iai. E nā tida ala ion e malamalama aile i ngā lue ngāle. Ale al businessi le whai. Se whaasilinga. Ia ona si fore o lunga o lau investment. A whapela le lei ia lau investment. Le lei ia le running el company. Ia ona tutongi la i o le whaasilinga i o lato shareholders. Nā lai ia dividends ma mena. Ia o tupela na mwhene to invest i to tonu el company. Ia pe wha o ngā fo i o el whaasilinga le nei. Ia whatau e fo nisi company. Ma le wha moe lava e le wha o ngā ina tupe ia. Ia a whai ma tupe teu mau. Ia tua ia i pe a whale tonu. Ia le tamau ainga. So o le winga o le tala. Ta ua lava le to whamanino lea. Lea le to whamanino. Ia lava mea. Ia lava mea. Ia. A whapela e lava ia mea ia. Ona amataran whawhause lumana i mo i tātou. Ia. Ma le tusi muli la i le tusi whaita waso i le pa yasol nei. O tusi lea mātei o luas fudasi. Fōpoi luas fudolu tōs fulua. Mātei o luas fudasi fōpoi luas fudolu tōs fulua. Aina a o le li o Yesu i le sunako le tasi aso. Ia na wane la i o staulanga sili matoi ino i utaia. O fesidi le li. Whamaila lato fesidi. O le pule e ai e te whai ai me ia. O ia na watua ia te o le pule e te whai ai lautala, whamalolo ai mai, si i ai fesili. Pule ai. Ia, ona whatula le li. Well, mana ia fesili. Ai, tali mai mua la o fesili lea. A whapea tau te mawhai ona tali mai la o fesili lea. Ia ona o talia tufo i lea o lo tau fesili. Ia na whatula le li. O la o fesili la mo o tau. O staulanga sili mtoi ino i utaia. Le baptisonga i Ioane le baptiso. O se baptisonga mai le langi, mai le tua, o se baptisonga mai tangata. O se mea e tau atua, baptisonga i Ioane, baptisonga leo salamo. Pe se mea mai tangata. Ia, o na whaila i o skalamo o staulanga ma to ina whamila ratu tala. Te loa atato whai atu nei o le baptisonga i Ioane, le baptiso e sau mai le tua. O na whapele o le li, o le ala le mena ala into leta di tonu, il baptisonga i Ioane. Le mena ala into leta di tonu, le mena o to le defendina i le baptisonga i Ioane. E ale o tu ulava wei waina mali o ia. So e leanga tali na. A whapea fo i tātou te whai atu le baptisonga a Ioane na mai tangata. O le mena no fua tangata ia mawhai. Ia, o le no winga la ale fifia tangata. Wa ele manatu tangata o le baptisonga a Ioane. O le baptisonga mai le tua. Ia, me whanana laina mū lana launga. Me nana laiona ofu le fulful kamela. Me nana laiona aile se a kerise ma le meli vao. Ai sea, ona e leo se winga leo se tangata o lo tala noa mai o ia na o ia. Leo o lo tala noa mai o ia i mata upu sili. I mata upu e tu ngā, mao ngā. So na manatu la tangata o le baptisonga a Ioane, le baptiso e mai le tua. Le whaalinga lea a le tua mo lato fo i tupulanga nta wala mai a Ioane le baptiso. Ia, ua nofo nei o staulanga sirimto ina mawa fausole, te fefe. Ia, ona whailore lato tali leli, whamai lato tali a Yesu. Ma tau te lei loa po ofesa o el baptisonga a Ioane el baptiso. Pe sau mai le tua. Ia, pe o mai fo i tangata. Ia, ona whaatu rola i o leli. Ia, taluai ona e, ilo mawhai o tona tali la ofisiri, o le mea lea, o te le talia e fo i la o to ofisiri. Po le pule ai o te whai ai e mea. Ia, ona umalo lalpa kalafa na, ona so o le imalisi per kalafa. O le salpa kalafa na so ai, o le whaau o wina lea o lea o ngā leli. So lea o a o ia leli i le sunako, i le aso na. Ia te ua maito ina o staulanga,
famil fesili le la pe o disrupt ile o ia fesili atu lola ia o le li e tali mailan fesili momoa le tali e ia la to fesili ina ua le mawhai ona tali mai i lato ona whaturere lia le whalas tali moto ona toi whaasanga mai la ia i tangata ia ona whaamatala lola ia i le whata oto lea whamailan tala sa i le li i man hata li e toa lua o whaiatu le li i le tama matua so le alu i to vine nga lue ai whamaila i le tama matua o le lei whamaila tama matua le ai o te le alu ia mulmuriane o alu whaiatu le li i le atali i lona lua san sa we alu nga lue le to vine whamaila atali i o le lei o la o alu ia mulmuriane o le alu na fasili lola i o le li i ona so o ma i latou na iai o i la ua nei na whaia le fina ngalo lon tama ia ona whamai lola i o le tali le tama le naru o le tama na whaia le fina ngalo ia ona whai atu lola le li o i nā tonu lava o lo i le pule well this was implied e pe o le o onga le li o lo o ia te oe le pule e te alu ai pe e te le alu. E pe o le melna lena na tali whaase wapa i le fesili ato ina mo staulanga. So e pe o le manatu le li, you have the power, you have agency. You have the power to do something, to say something, to make a comment, to affect a result. E ia te oe le pule. Pe fulavo nei o staulanga silim to ina le pule. So a o lisi la tosia il melena o le pule whai le a. A wai o lisi na mea e pe ia atangia i le finangalo o le li e ia i tātou uma le pule. E pule uma i tātou to a certain extent. A le mela tau na tāua na fesili ma whai e se tali. Pule mo le a. O le a le pule. Whaonga i whena pule. Mo le lei. Mo le lei na o oe. Mo le lei na oe ma lo ainga. Pe mo le leanga. Mo le leanga mo nisi. Po le leanga mo nisi e te ita mai a te oe. So ia te oe a le pule. A tau na whailau fifilinga. Pe li lifa lau whato whala inga i le lei. Ia po le leanga. A whapefo i li lifa mo le lei. Pe mo le lei mo le temi nei. A tai ao. Tupulanga loloa. Grandchildren whaasolo mai. Pe le lei lava na o nei. Ia mulmuriane leanga mo tupulanga ili. Lumanai. Pe o nai dosi na whaau popo i le manatu lea o lo o lautua i le whato whala inga le lii ma i la o lo pule ma lana tali whaase wapa na ave le fesidi po le pule ai na whaia le lii a mea. So this whole idea of agency is very key. If you look at how Jesus sort of like inadvertently answer the question that the priests and the elders were asking. It's this whole notion that it's the person that acts out the Father's will that has the power. And that power rests in you. You either act it out or you don't act it out. So e pe o le manatu o le li, o le pule, o lo o iate oe. E te le tau vaai sisi mea, le e mawhai lava e oe o na whaise ngā luenga, whaise manatu, si ilo lima, velo se aso, tongi na maa. O whela sa wel pule na. Whamaile li e. Hala mai lonta maa mua. Ia, e te tawa nei sau ngā ruenga whai. Ia. Wow, confusing tātou le manta upuna. Pele ai. Ia.
peina na watu lava ia whalau tele le finangalo le tua ia le winga moni ana fionga. Ia o tato Bible study la nai le vai aso nei. Au tato current events. Pe tuli au pu ia le manatu i le vaso o mawai o le manatu le ua wailunga uma o le upenga tawha i langi ia le tele o le soifua ma le ola o tangata. I call it the digitization of all things. So po le lava se mea o lo o whengai ma oe, se whai o lo ngaharuenga, tutoninga o pili, whaalongo longo i se le tio, tanga i se prokalama, o mawhai au na whai uma i lunga o le telefoni, i lunga o le computer, i lunga o le laptop, i lunga o le Chrome, o le o toe a tonu pawa me ele umwhena whai i o le se tulo o le alu whalta ele, o le ta ele, maisi mea nai pe o le velenga o le vao, me ia o lata mai i, a o le tele lava o le reality o le tangata. Ia mese la tau e ngā rurua i ofisa. O le wailunga uma lava o le internet. Mai o se mea popole ai fo ile manatu ai se halanga o le awa matana to tele ia tangata o lo o tawha mai o crash le mea o le iloane le data o ngau ia lana credit card malanga ID o whao ngā se le isi ia lana iana tupe o mini atu ia tupe e sa wha putu le lopo fe o iai o na manatu ai lea o le isi tipi o le digitization o mea o le securitizing o mea me nā tau ai ia manatu ia tula i mai cryptocurrencies, le Bitcoin, ma le securing of the internet using the blockchain technology. Ia pe ia tau ai ia manatu fauna, ia o tula i mai, e tamu whai e lave ina mai tangata, mai le a whaina ono me olo tutupu i leo pengata whailangi. So e pe ole manatu lau tele na, ia ona whaila ia o tātou whateiteinga, o le whateiteinga mua o le Carvana o le website lea ma le ecosystem lea ma whai au na whaatau e o le tāwale used car ia i lunga o lau telefoni o le oto e whiumna mia le alu i le shop e ai ma tiro po wheo ia te vai atua i ato le tāwale i na vanilla i o lau credit card e tu i lunga o le app. Ia ona whatau ele ia o lau tāwale. E pe o le whateta inga mumua na i le sisio mangale o e ni tātou. It's the whole digitization of everything. Ia ele ngatala i le Carvana e whatau ia tāwale o mea taunga tā. Sifuru lima, lua sifuru wafe la whai o le tāwale me le tāwale. Ia o ia whaika pandina ta o le open door. O whai ona whatau whale. I o le average whale nei California, masalo pe 5 sela wafe. O te lopo o mai California, e mo isi astete o lo la ititi e le tau o le whale, 2 sela wafe. I whai ana whatau e o le open door. Open door la wha mai la lato mōli mau e sifuru mal valu wafe la whai o whale na lato whatau ina le tausanga ua mawai. E ova ma le whapiliona la lato revenue. Mai e la lato mate. E whaaina le tele o whale o le a whatauina e li ungo le tausanga nei lo tausanga o mawai. Ia nei me umai whailunga o le telefoni. Whailunga o le telefoni, whatau le telefoni, whaile esco, whaile financing, waai oe i potu moe. Ia na whatau ela ia le internet. So me lau o tato mautinoa nei o le a whapeina lava o na aluanga i luma le soifua o le tangata. Everything is going to be digitized. Ia, e tau tatou mawhawhau, ia wā la whapena fo i lau na tatou waai i tatou i kalesia, ma le whatutuanga, le relevance, o waai i au lotu, o whaialato whamandunga, drive-by, ma lato mena
o tu fo ia elemeni le ainga fe la to fa mantunga fa pena fo in fe ma to fa mantunga isi masina o mavai yo ya le paptiso ngala tamiti e pe sina me to no ma fo la fa fe no paptiso electronic tamiti yo la so mana tutui me o tu la mai ia te ilo pita pe tau pauna me ri to fisilia tu ai lo sunga fai au yo nga ba ai le ngata o le nga ba fa au na le tu pe au nga ba fa pisinisi ma lau sila le temi ne yo fa ma ia langa le wa fisili ma ia te u i me tau paptisonga tamiti ia te sila fia fo ia pe le tau amata tu ia ni fa mo ia ta sila na me o le lui mo tu inga tu langa ia le fai le si fo ta fo e fa pe fea ona fa tau nu paptisonga io e pe fai la vai e tam fia tali lo fisili ia o lau sunga fai fia au te una sila ma o la su sila fia de banga yo wa ata tu fa ngai na la ia examples ia lu pe le Carvana ma le open door ona tatu wi loai la ia le fa tau nu unga o me o le fa tau nu unga o le mo o ta vale o le ki liva mo ta vale o lo walo o me ta vale po le fale mea sa le mafaina fai ngofi fa pe yo pe pauna le senga le fa ngofi mo se sakarameta la pe o baptisonga e te tauna mafau le tangata what is the essence o le mo I lava le meta o baptisonga mesel infant yo pika firo infant wa fai ko ai lungole yo nga fa tu wa to inga baptisonga fu la fa tof ya la finta yo wow le baptisonga mo tamaiti ai e pe o se me fa manatu ai I matua la lato totonga o nga luenga fai fatas yo nga luenga fai fatas mo se nga luenga ele fai ai se teimi se dasi e fa a wau pe lava I le langa ato yo so se fa manatu na mo tangata matutua ye pe se foi la le walu o wa fa le langi fa ma se o langona le pa I mai le nganga pa il mele la wo foi natu ya ona fa tofu le yo ya I suppose im fa yauna ona fa tofu yo ele o mama natu fo ile po le essence o baptisonga ai a fa pela e ma fa distilled le essence o le amo I lava le taunu unga o baptisonga wa eisi a inga o inga te tele fai pea uma baptisonga eisi a inga e fasima mafol de utusina o mai mele ngari isi a inga na so me fainga digitizement na me faina a fa pe o taunu unga na a fa pe o taunu unga o le langona fo ale le tangata mamana tua ia e me faina fai men na ile I lunga o le screen o mana tua ina ile le moli mau le si lo matua uli le na fa me le series le na fia ia e mata ia ia usaulo lana tama fo mai o fa me le fo mai lontina mom o la me te vai tu alu lunga lau ai ese me e fua le toto ma a pipi ila I luna lima e vai tu ala identity e alu I lunga le afol file le odi pesi do mama le mala ina lu lunga le toto e ma lo suka mo le taimi na so le taimi na sa we show fo ale eta o mele show so le winga lo dala e pesi I o ma fai le TV mata da to te mata ai ona afia yo na movie and I think o listen na o ngale o mena so ele tele to no fo nei America va ai le la ngwa fe au nei ama faiana e participate iso se tu lo langi fa ngai no malai o se fainga le wa pe wa le mele o se fainga le tau tilo ia le mele fellowship
E be o le tau mana natu po la se whainga wa e whaingofia le lele o le mea mo le whaingofia pi o le mea o le misi o le mea o le fellowship o le maftanga ai iai wha le whainga le atua o te taritonu e whai ei o le ufa tino i lungo le sum to tela Ei. le ngata o isi vaenga unlimited fo i tu rai if tala noa ia mai vai lungo le sum titiro mai titiro ma e pei ona ua lewa ua loa tau sangata tō mai ai mea fōre ro pai tino mili tino pei o nai vaenga na le eta talo i le atu mo se whainga o le ase whainga ona o le teimi leo tatu le teimi o le wha mai le nei. It's a wake-up call for everybody, for everything. E te tau o na ieini a wala e create ai mea, pe awha pe ala o fellowship i rato ia, o le mea tatu o la mei te tauna militino, pa i maritino pa ia. A le wha mai lea. Pe ona wha pupula ina mata o le lalo lai. E ieli teimi te tau o le militino, e iei fu ila teimi e tau siliva. Ia pe ona i wha tupula ngona, e wha tupu manatu. So it brings in the question whether that's an important issue. The Miller Fellowship. Etawa el melna. Etawa el melna. Etawa ele le tilu mai tilu atu. Wa atato tosini ni inala. Ele o fellowship i uma tato te mana na o ye. Na o fellowship i mana na ia lava ma tato te fi o fellowship na tato te fi li lifa ye. O le fellowship le fai mai le tusi pe to rua to lo ngoa o te ia patasi o to inga fellowship fo le muro le stangat le ni fellowship le na o wa pesi o le mele na o le muro le stangata I lungo o le medium le o le layer it's a very negative medium ata wa ina I post tangata it's so bad. Wa atu rola I le mele artificial intelligence. Rola mata no mai bate tali ia fesili mafai ala tu komeni. Ia ona le rola ia o ona film na mirola ia le vai mai vai atu. Wa le memoniale. E se tu nei le mele lunga I o lai. E te pia o le me fo le kai pia o le pia ona o le ufa ngale text message. I ona po pe musu hore ko face to face musu e tala noa la filo text pe fengo fiertes nga le lafo nga le center text e le vai vai mai o mea umai o te tonu e ta wana ia tatu vai e wa ia la isi to nga fellowship I to tonu o lot e muy mea o across from text mea le nga yo kalange mama I le text. O fera to fellowship le leile pe o disadvantage here, my advantage o le foi to inga. O le tala I luko fera le lua I te tonu ia te o le luko le leima le luko le anga. E pe o le mena wa o nai ate o ma fellowship le leima fellowship le. So e la pito filo ina ua ai atama eva fu la au fa mai le mol mau kine so no to uru le o peoni oni me sai o la mata ona la I lo ai la ia ua la le lava so we're vulnerable il tangata we lo e ia on limitations na ro la ia fati mai ia e pupuni ai so o le winga la tala e pe o le sile na me na tupu yo tato matua ile amatanga len amatai ona taua ia tatou le come for self preserve self preserve so ma dia mele rev ta si dem ele o fa pia matu spa ia mi o le ia sala le ta mo me selfishness o le manat fa pito okay sila le leia ia a o le tango tu eva aile ap o lona mafofo e avea ia matua fa malia ro
Au te tango I ura. Au malia roto esa. O le temi o te ai le fai mena ngata. Ia. E fai ia o matua. So o la manatu o le langa sala momuana. O le manatu ia. Le langa ile o fa pe metus pa ia mea o le sala momuana. Ia. Ai o le bua inga sala na o le stai tanga. O le mea na vai lo la fai tau mana sa ili mana titiri. Na mua fa malie le loto tangata ai le pa ile. Wa na le malia na loto talia le mele mai. Ele pa ile ap. Ana le malia na loto se Manuia le pa ile ap yo. Ia. Ia Malaysia la pe na o la wale titilo ia sa u fo I tilo ia tu spa ia malana mo le cleanliness o le mama fa le tua le la fe metu spa ia ana le anga sal ele fe tango fi io fe mele tu atam o fe o ia oi ia pe o fesidio se tu na tele u lopa o fe o ia atam Ia. ana ilo le ia le tu le mele tu Ia. ai pe o la wale tilo o fulele iai o le mama na o le atua na mama I le o tangata mai le mawhai se tangata na o I le mama o le atua le mama o le atua wa ia tu tele noa le whawhine le tani e le uloa le mesi e le o rona te tonunga e le ai se tangata ola na te ausia le mama le atua le mama se o le atua le na loa o se filosofi loa lo lafi Yo. wai loa o tele noa Yo. Yeah. So ole mele ole selfish. Ole manatu fapito. E pe ola utilo ia e pe te leo na tafa. So it's a continuum for alele you have selfishness on this side and selflessness on this side. And the entire continuum is considered self-interest. So ul fengala ul so formula ul tangata pe atatu tilun nini ia e fa penalo na istemi o ala ful taiao wala talata ia selfish. Awa ale selfish iol mena soli tangata. Ele ni tua oi. Ia e fu istemi e te ala fo list isu uta alo fai lo tua oi. At taulana fa itete because you could lose yourself ile mena. O mai tangata soli oi. O le sina fa fitau dia lo tula I mai se matonga luenga ona matou e fifia e ave le ava noi tangata at tau fula ona I loel tangata lon tua oi ele tau ona ave le lo fo misi ma me soli e tonga kapisi a soli ro ka kapisi e uso ona o soli ia ona tu oi lo le ina wa mela tupu pe a soli pe you become resentful. Ia na tupu e se pe fe a le toto mawalunga e fa lalo il suka e mete ia o fele misa ale na kiki tai fa e te ia el fafine manai te mai tiu o alu i le afu ele lole lona le mafai ona fa upu ola na tangi lea na te tauna ave il tangata le wa faina ia so e pe ole se o fa popona il mele le selfishness le selfish tangata ape ole manatu te fia tultulina le manatu le ole vulnerability o tangata ina ua I loa le tangata ua le lava ia wato ruala I tangata ona I loa ia le tane le vai o le fafine ia mal fafine le vai o le ia fai lola ia o la whanau ia tutupu I folata meti o mene pise ina la I loa I o la matua fai la taulanga io la ua uman fai taulanga ale talia le tu taulanga lesi ana talia lesi ona tupu lola io leita Whanaulea eva ma whanaulea atama eva o wai peno fai atu atamo ama eva e pese ina fause a wala whapitoa ele I tutupu mai e pe ona tutupu I tātou mai o tātou mantua so tangata mua ala I fofoanga le tua io tama ia kainoma apelu e nalasa tupu il whalvelave so o mela nana I loe tama ia the vulnerability ua I loe e kaino e mawhai ona oti apelu e mawhai ona o olo na lima I apelu and I think I rofo e apelu
ona ua ngesela na ngai o I la solna ana mafai fo I lava e apelu na oso male pelu I lo na usole ina ua ita wa ilo manatu ele na ole paule na ole teimi na leta lia ina I ele tua le taulanga a kaino atonu na ifo astemi na talia I ele tua le taulanga a kaino ele talia le taulanga a apelu au fatu funga ina apelu le ono sai tu uava noa malana tala ya na talia fo tala sanga taluai ya ale ole talia nei ya se tu tau mafai leva yasu awa ale mele na ina ua anga sala kaino fasi matanu le toto orona uso famile tu ya kaino e tele ilo o fafo atu lo fai to ale nae ya ile le leanga ole me utupu ya o e fa feilo I le leanga ole ita ia man matau la fina mawel tamalen e fa shutia e fingo fife al tamanana fa uma oi o e ngā wai ma au maile le malevolence le night don world war feusu wai I ona tupu wela ia o se mea matautia le ua umai le ola lo uso and that's 50% of the population kaino 5% a pero so le winga la utala olo ia tato the capacity for good and evil olo ia the capacity for good and evil fa pena fo yo tato uma lava ole heavy lift la ole tau mawhai e whawhanga le luko le lei e whaonge le luko leanga ina ia one I manu malo le leanga I le lei a whapeina lo lana whatufunga ina I tato ia na ere lo manatu a mataona o na tupu tupu le manuia o le tua a manei lo manatu na pe o lang sala momo lang sala na I le mana o eva ia fai matua pe kaku ite ia o tu sunga o na le read between the line le tiro ia le mea ele fa pe matus pa ia a mea o le wa ia sala le o le manat fa pito tanga wa ai foi ile le ai o le anga sala matu ia ile fenga tuai o le foi tupua idolatry o le fai o seisia tua ese mane lo le tua moni so e pe o le number one sin le na mai le nama natu ele loa il tangata ona tua oi e fa mawalunga ai e fa sausili ai e ve ai lo na ita fai me anga sala ai ina uana le loa le tua ina ua sili atu seisia tua tāpua iai nei lo le tua moni mal fa maoni o le mea tuturi loa la ofesili e o fo I nai fifi au ie o lo ua ma fa o te turi tu lia la tu stala le tangata na tu sir tala il e moni a fo le o tu spa ia o malava mai le tua i ana nga tauna lo loto le tatu ba I mea o ama fofonga o tu stala wale fa pena tango mele limo le tua tu siri me la o tu sta ai o tangata o ai la tangata o tu stala lea o tatu talia la telea o mosen tu sia tu stala o tu sia lima le pe o fasili ana tu di loa ile o te fasili o le mea ana tu mose ile amatanga o creation ma va ai a o fai ele tu al fofo o fulele in tatu loela ile o le taimi le metaua le au manatua o le toe o tonu o le afo tonu o le tafianga ia pina toe rewrite mai te lo me ai o wa ma fo foto tasina o e fesili per uma fo fa o le ma fo fongo tata le tusiami relate le lei ma le fina ngalo le tua I wa muli nei ona tui I vai tu simal pepa a o tala nei sa tu ngutu mai pe yo tatu yo so e muli nei ona fa pepa e ana tu ngutu mai so e la lo manatu nei fu nai tosi na fa au popo ni nai fulu nda to ese so if a penale wing ol ma fo angla na ta wayona le ona I faitau let's not read the Bible literally because then I don't know polale ta ole tangata fa penala na
lana alu I mea. Ia, langa atafa ngai na telefoni papa upi ule mana ia. Ia. Me fole le wani Ia. fai atu ro fai martus pa ia. Ia. Oh, pai po se this and that. Ia. Ai ka kaunga koe vangi stage si mea. Tanto van. Awai. Mo tatou ai o fesi level tatou iai le whatutuanga. O le tawon to fai tau whatupua whapena ia tuspa ia. O tauna le wha taun fisiri. Po tala whengai. Wa mafuanga nana lai ona tula I maile li I pese I o le force le na. Sa iai le tara noanga nei fai fi au. Fai fi au o le Nasareta sa o na wana ulia ia. I le anapo. O le message na le na tala no iai vaenga o na tala no fa pe mai tasi atu spa ia. Tasi atu spa ia se uma ma ai au roto. Uma ia no pa ilo le si ma pa o memo mua. Ta wa o na motu le pa o ilo. Ele o se fai fi au. Le anga le o tu fa la ngia mai o le o tu mari le o se fai fi au. Wa o le te va ai le tio loto. Ai le o se ele se fai fi au. Wa o le wa o so soani. Ina fisi ngero le so wa ai la viu I me. Ina fa lula ia. Se uma ai o au. E ta oi on ngana ia cha. No vedo upulo le va via. Fatu. A o inta tu tala noi me. Te mo moana fola tu le upule na le luam taitus. Le anga tau ke le lon tatu fangai. Tau te pisai fo ni me. Ai tau te fese ni me. Ai le lo ufa man ino le va. Le anga o te tatonu le manatu ma ia le tua mo tatu. Tau si tatu va. Ai le tatu tau foi tau si mo mo tu le va mai. Ia. Tau si tatu va a fet fula so mana. Ia. Tau fula no tu. Ino foi do vai. E sa au lo manatu. E lo tu tasitus pa ia te mene. E lo tu tasitus pa ia. Sila lo ia tu lo fangai na le kare si katoliko. E se tu spa ia le katoliko. E iai tu sinai to tonu katoliko. E lo tonu tu si por sano. Volket. Pe le vetau ni tu spa ia. Mai atu tiro le iai. Na liu mai e pelu o atu o liu mai e o man i risi o fia. Ai le fa pena se e o me fore tatu te le na luanga sa mon fa ia tu spa ia. So o le winga no tala na sunga fengi. Ta wore ta tala te isir vai me. E woni fa pu mo ina. O la tala na len fai na po I se mato. Natalia le leila Io e pe tau ia le te I falong. Ia. Le te I fa pena I no fai atu. E le ai sila to to o puro tasitus pa. Ia ko tas. I don't think it has ever been one. Wa tato va'aila ile tosina ile. Well, the Hebrew scripture. Yeah. Tu stai. Ioe, le tusina na amata ese fo ila lato Torah, ia mala lato perfetta, ma isa lato ese fo lato tusinga, ia fo lato midrash, le ila lato Talmudic tradition. E fa amatala ai. E onos la mon tupu istu la fono e fa au popo I tu la fono ne se fu. Se muli at nature Rome malato no fa di liu. Au lemon ta utula. So se si lava e tusi sana tusi. Ia wa tusi la tusi. Tusi na tafsi fa. Ma ave e sa va no ko meni mai e tangata. E valu ale ulu tangata le tusi fa so kele lo po fenga ma o mai le ile le manatu. Ai manaia ia le ia tangata ia o soifua ma ola nei sa tusi ala tusi. Wa fantasy I dunga le telefoni va pe so le. O le ale winga o lo manatu le. Ia ona I lo aila ia o le memoni a wafo ia o le tusi e pe o se pepe va le se tina o whanau mai. E tupu maola. E ba tu tamoi. E fiu le tina e fatu sole. O le hase se de meranga fai o ai halu male ato. Wa weilo na manatu. So I guess if penale wing o meia e fai tatou. A o le tusi ai e pipi I lo lava le vai tusi I le pepa o na malolo le a tatou tapua I la I tupuana.
Ia no e le ro manatu e whale tonu e tātou. So, ai mana e lau sau noanga ina whewhau. And I think o te leo whaiwhau, o malamalama fo il mena. In fact, a whapea ele o malamalama le whaiwhau I le au ngā o tusi, ma le relevance e tauna i el temi nei, I ono manatu la ia e. Ma o lo manatu ale, o lo challenge la wale me ke tala noa I manai wa ia se pulona, ma nai whiwhi au ianga I mai I. O ia e le whapea, o ki tali tonu lava, a le papai matus pa ia to our everyday lives. E le moni le tus pa ia te. Le mawhaina o te iwanga nā, o tilo o tuspa ia e mawhaina considering o tuspa ia it's a theory. Le mwhaina moni a te au, if I don't put it into practical. Yeah. Pela mea e masanya te siri o te tuwa ia I Samoa ma me o lo tūlai mai. Te tiro le tuspa ia. E tana noa mai mea ia. Pēn e tala noa le tāma puia whalau, mo na whatuwhatunga o tūlafonu. E le mwhana moni pēr nā na tātia mea tuspa ia o lairunga le langi. A le tau te tala noa tu lalo whunga e lele. Se e wanga nā ua pai mai lalo le mele tau te ia. Ia, wai whai manatu nā tuspa ia whamai o le tusia le tu, o le mori mawola. So, lona winga o lau soifua ma lo wola. You know, e tusia le tu, e whaina e participate for le tusiina le tu o le isi foi chapter o lona fina ngalo I newa I tēn. Ma mena tāua I ana li lifa tātou I le lei. Tom whai mea le lei. Let's see. Le debate le a Trump ma Biden ana po I se io le it was very chaotic I la fight out mana tuai nai le ia upu a mata o le kene se saso ona no numi le rangi pe mena le na tupona po o I loa ia le matua no numi le rangi le tato e le si vaenga o le tunu o lo fa pe they represented Donald Trump, conservative values. Yeah, elisi vaenga o le tunu represented Joe Biden's, sort of like liberal values. O le mela o ana po e se a tau gata mana e pito I lunga. Yeah, ala ta atia lava le tunu o ele o iai. Le tolus fulu miliona leo tangata o lay off. Le luas futa si afelen announced Disney le vai aso le foi a lay off. Mo se matou a City Long Beach na a furlough ia tangata o le city. O le intu petong ia. Ele o pa I lava le debate I lalo I tangata na. O na fasidi e lea. O se malo e o tangata pe o se malo wana o ni nai tangata e pito I lunga. Io. So, pe mena sa o mai tawina na po. Na e tāua I porkalame le mea o le tofi tawhea. Ia, e whawhewhea o na tangi ai le talanoanga le ana po. Ia e. Ia, I think mo le tunu uale nei, o le temiro lava e sai ai le talanoa sao I upu moni. O le temiro lava e ave e se ina ai le sao lo tonga o le tangata e whaiela na tala. Freedom of speech. E whaiela na tāpua inga. Freedom of religion, freedom of the press, e whai lana liboti. O le temira lawe una ia basics fundamentals na I ona ta whea rola I o le tofi o le tunu une. Ma ua ta whea lava, aisea, ona o le malosi o le tupe. Ona o le atua le nā le ua tāpua ina I tangata. Tato wa ifo e vanga I organizing the communities if mai alato se ale sfuru lima ta la o te le fianga o ioi ale lua se furu o te le fia alatu o le ngata whana ia o take advantage alato benefiti call in sick so o le mele nai una te whea ia le tatu tofi a le tunu ne America so tunu o whaavai rungo o le ngalue production Ia, o lau sunga o le tangata o ina, le ngata o whaapisinisi o le tūlanga o le kutara. I le
le whea i o le pūlea o le lalangi e atunu a matamai e kupito saua i refo i a suria ma i a saua i le panu i le taimi o Nebukanesa saua i Eleni o mailo i refo i Roma ia pi o leo fai tau o le atunu nei o lo iai le marasi anga lo lalangi teme nei o whalongonongo atu le tamata apu nei aso e ta whea le tofi o le ana so fina ngalo e ise temi e ta whea le tofi mani Amerika. Well, it's always a possibility. All nation have 100% failure rates. No winga ele ase malo ele i. Tumau. Yeah. Ele ase malo. Tumau. Malo alea o le tua pe le talata i le malo o le vana iai. O isi malo o mai e whau e tangata la tō malo si. E temi ta whea. E temi ta whea. Wa atato wa aila iai. O le sia mea na whasoswani le malo si o Amerika, o le Bretton Woods Agreement. O le agreement le nana whao ngā ina i le tala Amerika e whai reserve currency a le lalolangi ato. Mera naina umalta walo na lua. O inana whai el mali dia ngā lalolangi. Ia o le la whao ngā le tala Amerika. O ai le reserve currency sai mua o le pound a Britania sa au whaatasi tangata include ai lama Amerika e whai le paunia a Britain e whai ma reserve currency rono winga o whaatawa inga umalawa e whai le lalolangi e whai le pound o rola ia ina umaltawa no sui rola ia o whaonga tala Amerika o le mela nana a matai ona centralize ia me Amerika ia le finau malosi fo i lava o le vanga ia sa lato whaia le finau ngā le tunu nei e le ngata lai finau malosi ala e me la pakai lava ai mai i Tine i tanks o le military arsenal fa mai loa ia malo umalolangi o le leila tato wo ila le tamana langa malosi le atua le na ato pepe ia peltania ia wa na le ona sufuru miliona la fa i tangata awai o mai ne foi la taimi e toi fai tal noanga na ai se langa le o print lava ta do le tala like there's no tomorrow o le amata ina liu suava ia le value tala e o lo la taimi toi fai tal noanga na ia o malo losi ia saina ia pani sala be do no lua ia mal tele au isi malo ia ona famela la tu tala le ai e tauna fai se basket of currency e tauna fa nga fo ia digital currency. If I esa tato reserve currency a lalangi, pese euro, tato te whatau tasi iai. Ai le taulana pule se malo to tasi. E tauna lafo aso uma iai ia tangata. Iai the United Nations? Yeah. Awa alisi la tupele o te loe le o mawhai na control e malo, o le Bitcoin. Te ope o whatu iau e le Bitcoin. Le Bitcoin e se foi alo na tula i mai. E se mai le one coin. Yeah, le one coin is a cryptocurrency. Le Bitcoin ai e se mai. Le pepa lea na fai le o e foi le ngol tangata. Sakamoto. Satoshi Nakamoto. Yeah, na fai la i le o valu o iwa. Yeah, mataro e na tula i mai. Mai e le sidia ma le luas fulfa miliona la fai Bitcoin. Yeah, so it might not like computers. Me la ina mo i be fatau fo ile i le market. Ya la si i lunga na valley na mata ile tolu ta la fata la i le taru nei sfuru afe montup asa il timi na lu sfuru afe i le lu afe sfuru fitu a le tupela nei ele ise se pule ai le pule se malo to tas le foi awa mata na take it to tele o internet shops i le Bitcoin. So o tupela na atone me fai na faile na tupe fai ma faola e tapu vai tasi uma i tangata in terms of value, store of value. A fa pele ai ona taulena me fa tasi malo o fa tasi. Ia fai se reserve currencies, a basket of currencies. Ina ia tatu tusai ia le value. So pe o isina me o ia le taloanga foi i meta tupe. Ia tasi le me manei fo i tasi le me ta wai me ka bankings wa pe tasi le me ta
whaito tu ia ve tasi le mea na ina et malo Hitler I tangata tius mo tu le system le fa pena amata me au tius banking system e pe o le winga le re titilo ia I le winga o lo pala o le nu o le atua mai ai le amatanga ai fa ai ina I le mafo fau to mai e fo inventai mea mo le lalolangi ato e ta milo fa tasia la le polongo le nu o le atua malona initiating o mea Manuia le lalolangi ya ia a ole faia ia le ia pepa ia tupe pepa sa ole aulo e pese I ole tupele na sa talia o mai le lolangi awa ai ua failola le manatu o Amerika le avatula matou tala o te mi umala vatu te mana na o le aulo ole I Fort Knox na le palme ole au mai ole au mai na vatula I ole aulo ia o fefe apor ki fo ene I o mai le pepa ina tu vatula le si pepa o mai le si pepa fiu e fa mai vatula aulo fa le pepa le tu se le mai aulo le tu I Fort Knox la aulo so per fa ravena le tupu mai a ole fanawa ia le tua pe fa penale winga e alo lato winga e ati me fo e to e save o me tuai e fa tutu mai ia tangata woti e pe lato vala auna wai mana tua fo eta tole fenga na fai ma aperamo e Manuia ainga uma ole la lolangi ate o malau fana wa afuri la tupele na on fa pela ia o ainga uma la lolangi fa Manuia ia te Outou fa Manuia fo le tua ia ainga na lolangi so fa penale wingole o ta opune e lo manatu e fa pena fo ta Samoa fa pena ta Samoa ona o tatou ai pese I o le fa mai tatou le lava mea ai a tatou whaongaina la tatou ngana o tatou lo ele o tatou whaia e lava matutoe nā mea tasi na whawhitau ni tūla I mai e misia atunu night e pei ua turi matai me na whai e tangata o le mea furele o le mat o lo taimi lea iai whale mawurunga ia o lo taimi lea na whai mea without knowing o le cycle lea o le ngāruanga o le fōfuanga lea tō o te taritonu lau sunga le li fō mai o le si itia o atunu te tele e le mwhanga tū mau laro o atunu right o upu e a fua mai maunga Manuia o nu to o atunu te tele nei e a si itia te mau ainga e te tau fuina si itia atunu right you would think te tau Pio mea le tūra I mai tai o mā lola ai te iei whiti tonga ma tātou e o whai tau le tai o ia na whaia mea ia o ia na le lei ai mea ia o ia na whai ma le lei loa le ai o le ta milo sanga le lalolangi o se tai vai ma le lei e si itia o atu tele ai tu maulava Samoa Amerika Samoa whiti ma tonga I le whitu se fu That's impossible. Le tiki o le taimi anu tau nu mai le atu nu nei. Ele I ein cell phone. So nei ele I ein cell phone. Lea o whio I mtet phone. Le o whai cell phone. Ai le ma whai lana expecteo. Ele I o mei I Samoa. O le taimi a si tia Amerika, si tia o mai si atu nu o lalangi. E o I islands. E o I tama I tunu. Ai sea, langa o le wha moe le o le atua. so o whawhitauri la o le ala loma na tu whawhitauri ia tu motu la iti o le ala whitam te tele o whawhitauri o tangata o tangata tātou pia le merete a mai e whinaunga le whaina po e manatu I whara tangata o ia e le o manatu le lau tele lenga o le atunu pi whinau ai lunga le mele o le pawa o le pule le foi lana e ta ua fina unga le tipeti le ngā po ua le manino mai se mea mo lau te lenga e pi o le sa ili a po ai o lunga wa a tosi lava le tamau ainga e ala na tamau ainga o na ua esi tau tua whapena le winga o le tamau ainga e le mawhai o na nofo a tamau ainga e au normal tau tua
le whapela e whainei le tautua on tamau ai ngarola ia. Lea e mawhai ona whai le tautua e mātua. Ia ai talita Outou ile ngase o malolo e tupulanga ia. So e whapena le winga o le melo le Manuia. E ala ona le ata whea le tatu tofi. Ona ua le tautua le si tupulanga le so o mai. O le a ua talita Outou le ngase o malolo i tautua sa whai o la tautua ama mātua. Ia le ole whaisa la tau ngaruenga. Ia la tau fwoi tupulanga. Ua mai ne ana nofo ma sa whai. Ia matalitali ia siaki. So o le mela nai ma whai ona ta whea. Ia le tofi. Ma o le ata whea la, o le tangata ai le ise me tau lai i elo na malosi. O vai au i le tangata whapena. O le matua, ele manofo. Ele manofo. E su e me leanga. Lape la bea solo i mea. O le mea o te tartonu iai. Ia. E le tatu te le tua i se tuskomi. Tau te le tua i se isi atusi. O le whaavaa atu o leo tatu. So se maa lofo. O le tuspa ia non foundation. O le tuspa ia whai le mea lea. A whapea lau whai mea te tele. Tau whai mea lea. Pio le nānu langona. Lona winga. O le system atoa le o whaatasi atangata uma. Ai lema whaila o le nofo tangata. Ma create se mea e tau whai e puipuia lona ia lava sau whai. Ia umale o langa nei o ia te ia le marusi mantuanga. Ia, ele tauna mawhau po mo o whapena se tangata teita. I la ulea manatu. E ele manatu i la tunu ule nei. E ta ua tu la fono. E ta ua tu la fono. Ma fuanga na le ale una tau sisi ma tau si whatupua ia e tu la fono. Ia, ai ele mei tua atul tu la fono le ami tonu. So this is a country of laws, but behind laws is justice. Nobody above the law. Yeah, well, nobody's above the law, but behind the law is justice. This whole idea of fairness. And an unjust law is no law at all. Lona winga o se tu la fono e whai lunga o se le tonu. Ia le se tu la fono na. So o whate te inga a whape whai le tu la fono e awa te ngaoi. Ia ai late wa ia tua e te lea mea ai alo tua o ia te whiwa o e ngalue lea ia o mai ai sumu ma ati lau tanga. O ne alurula ia au mai le mea ai. Ia elo manatu atonu e le se ngaoi tele le na atonu o le seanga sala mo le kale. Ia o se anga sala vine ale. Le tosinga o anga sala na. So an unjust law is no law at all. So le mfela tatu tausi whatupua ia tu la fono e tau tatu ofisili. So pe o le sifate te inga. Ia o le mele le 3 strikes you're out. E te mantuina tu la fono na introduce a Hillary Clinton ma temi fu o Bill Clinton. Ia sa tele tangata na whatupui ai. Ngoi mo le Twinkie, strike 1. Ngoi le tio, strike 2. Ia ngau ilo pe psikaleki ia strike 3 tongi lo luas fu tau sanga e lo kai o inai me lai ti fa pe na fa ia e televo ele atolo fu 5 ele develop lo ma fo fa ale o fa ia nai me ia to ia tongi lo e fa pui o le mela o tu te tilo nei tangata i tu la fono na ka fe so le fast food percent ne tangata lanu and these are petty crimes these are people that can't afford bail so pe wa fa sala ile mele mativa ia tu lai mai lola i o isi foi tupulanga isi foi Palestine famera Palestine so le se mele fai ia tu ia matorento role mo California lava ne la to Prop 47 mo le fai Prop 57 i tamo fai lava e tatala mai tu tangata nei ona o tele tangata o local falpupui o le eni fe awa ainga fai ola oi tonu uma falpupui tangata Lisia mea Reverend te tilo ia i nei atu o Outou. Ia. Te le Outou. Le ala o mai wha mai le nei. E a mai tu la fono. Pi o na iai ni tarifonga, ni mask. Na iai le whano lima. Awa ni i tausi le wā. Awa ni to yo i ni lotu ni wharesai
o watu silia tu mal foi numero mal foi numero ai le o mai ni leo foi ia la te fa marusia tu la fon o winga na la tal no walu le maliu o tio mata tol matunu cose ida so sa o tele expecting se numero fa pe le maliu o va male lu se lauta tumu fasa tumu ole masar ole afa tangata le SMS tai pese o foi pese o le pe o foi pese masani le se va tumu fale tumu fale no fale no foi do tonu o le lo ma fa po ferta auto ai le law of the land le tu la fono le la wile o lona winga i le mafofau au tātou Samoa. Lava tu la fono le tua tausi. Au le matau uma mea le lalulangi. Nume tasi Amerika. Mor tanta maliu. Faitau uma mea ta itai o le malo. Feo ta oto ai le pule anga Amerika. O feo ta oto ai ana tu la fono fa tātia mo le taonga le mua tangata. Revenue usawa malu fano no yo la yen au fanga wenga o le ase leo e mai ye pe mena finga tai ye mta opuya wai e leo I lopo o ye fe tu la fono ya pe tu la fono ami tonu foi tu la fono or are they politically motivated wai le ia to tu la fono out foi numero tanta ma I mata mali Yeah, the devil is in the details. Why? Na yelta le ana ngalue yamato Scott Miller lo nengo na avele fale mai le amatanga lawa fe puali. Lua petoru aso na ye ina maliu tola na manaba. Limas fulimo ntau sang malo sia dangat infama. Well, lefato at determine when a maliu la sus fulimo o fe puali. Yeah, na mai ala I olon toru o faila autopsy salomia pe se malpractice fa lele. Ya ve vole mo wal COVID. Ya na mato midiu va tasia maleli Oscar au faila campaign ma. Ala winga lo tala. You know, unless it touches you in the real sense, unless it affect a oil or pocketbook malo so fu malo in, it's not very real. It's not very real. So e mea moni e mea pese ini mea moni ele ni mea moni so o fa na nga lava la o tangata ia maua e ia le mea moni wa I lo e ia le upu moni ia ona sa loto ile o ia tu sa loto le upu moni ia ona fa ngala ia o ele fata manu na tipi ai fena tipi psychologically la le upu moni psychologically why o te lo na faina o psychologically na o sa mai sorry ko get up pisia o ile nga o haginga ma there's your mental freedom for o mafo nga you know ele masani e mafo ina ia le mafo ina on me o tupu ia na Tesla o te ruine. Yo, fantasia test. Mafofong ai como test fa so. Wala umolon expose burn expose lo se lau tangata ia sa. E to no mafofau e fai se suen. O wa ole sia la me fuanga ia e o tia tangata uma. Wa tato va aila le sui fuol tangata na ngo ia Socrates. O ina tātou te mau mai se tā I ala I se temi o tutoe versus le mea le te fia tū ai. O Socrates lawa matana matua. O tua ina fo ele le senate o ia le o le anga I tupulanga. O na fautura ea na o sau ina sola. Sau ina sola ma etenai Athens. E leni. Ia no fa Socrates for me le ai. O le atu I lo fale le atu to I lo fale o le mea le to tia ia no te ala yo sheli le philosopher le tato ina ua fu atu ia
ele tele so na nga I te mio te toe nei lo na nga pe atu I le maunga le maliwa so e fufu ala le tangata fo e tu sama a fa pele ine ngai nga rue ngalo fatali mai ia fa sao molisi aso e manai e mauti noa le mele tau te uma yoti a fa mo e se taimi ia o le sio Tine o le sio taiao o le sio tito e fia tau sanga e fa mo tau te uma ia a le mea o le pe tau tuli matai ona o le faitau mai o le larolangi faitau mai io au foi sa mo fe so le te foi America so io forte ta io malo America e pe ta allo le ola tangata o le e faitau mai e matuale le lunga do mero le malo ni e pe fa pe fialo ia ta ia le ai se califofonga e ai se il metu mo tangata pe va pena wa fa pena la fa fiti o taita ia fa pena fu I le telengo le tu ya le lava e le o la numero nai polenga no mo le la langi ai ma le so it's not so much to la phone e pe fa fair ona tato wola il tu la phone e le o le tausi fo tu la phone ai ola il tu la phone yeah Wapi or characterization now le debate on the board was very chaotic. O le temi ala so ona no numi ai ia mea. O le menafim na mia tatou le tua. Wa tatou vai ne fo ila le tala le fofoanga tatou le mai sava vau. Feme wa lele o fima na mia se me tua i ona vai. I ona faulo la i o lola. O fiu ina ua matua fiu la vai lele. E o toa fiu la vel chaos to fiu so no numi lo langi ia ona faulola I ole lo langi malamalama ona malamalama ile so e la lo manatu ole fofo mo le chaos ole tu oni nai sao noanga moni ni nai upu sao e fau e fale le aluanga I lumo tatu tunu so era lo manatu te tauna ona manifest le mena tontu la I mai le mele na I le isi tatu suina ole deitai ina ma fai ona to e fausia le nunumi le ina ia ma fai ona na ona I le loa tangata wa le mena na ofi mana mia sina commercial na po le alu lavaru ka fe o la ke me kai commercial ready kwa kele ia me fai le ala so fai tau o aina a head lang yang point yang po as waina tau interest lang talanoa na po io so pe manino atonu e to lua pe tolu na debate ona vaila ia na ni fo ia le ai o te lo polaliste me fel debate pe le wingal na o meia le wingal na o meia e lo manatu o la matana tip ele tunu nei you either tip o tangata tele la to mea o le afa tele ina la to mea ia po le tom fai e temper down le mea la tom fai e tau fa palendi ia mea e la officially rev ke fai ti do ona e o la sunga sa e tamo e I le palota fu ia le nitu malo so e te malama la me tau campaign mo ila ta kuna ta o fasale vale atau te fia tala no ia I mele na o campaign ai America le lana fa mo si mo ro si la fia de vanga wa te tona manino le il wa o Samoa ia ta o campaign ta sia ma fo na Samoa fa Samoa campaign fa to singa e se foi le sistema Samoa ia malenia tunu te fina e fa matala ina le vanga le io wa fa mo la vol campaign ole lava o palota e malo oi per fa mo na so e ala ia me finga ruenga e pe ole fisidio o tangata mai nai tupe per mena ia pe fa tupe fo ia lava tupe wa te nal campaign sa fa tupe lava e lo ainga ma mai lato na lata e foi ana I donations na mai fa ona mai la io tupe nei ona fa fawela I o se tala ina ia tosina mai la o palota
Yeah. If we ala strategies, if a campaign, a hire le manager, if on software. Au tangata i o tangata o iei le poto le ata mai whapitoa. Yo, pe la toa ia me fai o campaign. Ina mai le o tupe i fo i mai tangata masu e lo wainga. Yo na tutongi le o tangata i. Ia le ala o ia le tauna i lalo i fusulima ta la, e le tauna ngā lue sidi atu malwhai tu la te metasi. Nei tu la fono na e tauna muri ala o campaign. Ai le mawhai ona e avea se tupe i se individual. Se voter, o se i se ava noa mawhainga e pe tangfuri le limas futa la tauna ave afu e fasal mel nai nei e le mawhai fu ona wa amawa o e whapeina ona whai ia ona final au campaign but o le mea o iloa o lo o whai o la ule mori mau iai ma whangana le ale ona le pale ia se isi e ta alo ana o tula fono na wai le ngata lai i tupe ia e ngā osi mai o e isi interest in whaona ona whaonga le independent expense account in whaona tu le ia lato candidates pe whaleanga fo i lisi candidates so e whai asi vau fili o campaign i nei mai o me al nao o iloa e lato endorsement program afa mai ale mayor o le teine le atato ia na whao o mala ia e le to i se tala e te befa atato Samuel fa matai afa man matai o tato o whao e tato sui lea e tinga ana e le whai ese manatu o le talavo wai so wai fa fer tu langa fo do no tano fo no fo fa piu ta lo fa tu au ngalu lue ia la festa tu papakiu so ai ile so fa ia la papakiu ia wa pe vai so uma weekend fa el papakiu fa le taco el mato taco Tuesday iliko ia ele isu ina seisi that's borderline for one fa mato t-shirt tufa campaign signs tufa fa me ai so o lisi na me o ilo things aren't always what they seem mena ta ua ia la tamai e ia tala ta umai luma a le tele lava mele e tanu ilalo si vanga na lava ua malie le papa i ngala i lauta ia ona puna mai leo le vai e te le mawhai ana e wa e whapena whai la tātou Samoa tanga i nei fo ila i le power tanga tala o ua le power ia ele mamuru mai o le e senga o system langa le fo ili na batu ai fo ile ma envelope lunga tawara so swani lunga o le system la kaku lea e o mai tangata paluta ma company e o mai tupe support tangata lea malana campaign tata le run pe o la tilo na le senga o system la Amerika ma le system le run e kaku Samoa pe haftai o malam lama o ke malam lama le system le pangati e tatu Samoa o sistema ia Amerika le lau sili sa o tua i lau sunga wala sa tamu i le palota le tunu nei whaftai te mulu mani o le tali ai e tāwal tupe campaign for in pena au mai e tangata po lu ainga mani ia amino whaalongo whai i tala i mena whai le uni but mena le i di tata i nei el plesteni o nei tele o isi whatosina na whao ngai e isi whalapa putonga so o rallies la i a tangata i lunga plesteni le tumu mai e mea o le arfa mo rallies ia whamatala i ala tu manifesto o le whamu mo altupe ioe pe o whamu mo altupe ia oa mo tangata i e o nina tupe te tele e la to business e la to watina e taua ia la to tangata e whai tu la fono e afia e la to watina so o mela na e backa e la to candidates ia mai foi la tu la fono e sei tia e la to so soni ia o ma fai foi la vona lo ia i la to le tele tu la fono ia e ui e fai le o tafa i la to so soni la to candidate so o le winga lo tala e se le vau fidi fo il campaign ia lo te fatu il pito i lalo le city council la o lo lava i le state level ma congress ia wa TDA ona tele tupe so ia le campaign le manu no mata
le manu malana so le e te I o mata miliona 1.2 something pe 1.3 isa more stama ia tu lumio tala o le system le support tangata ai pe o le situ o tatu atu e se la pe e angai le tangata le vaenga mai fai abe tu pe tangata ave tu pe tangata ina ia ioeina le tangata le o le atamu tamu e parota pio si senga o ineye au mai tangata palota mai tu pe e support ai le tangata tamu Io e le ngata I tangata na ia e whawhala patonga e company e ma uni fo uni ala official leo e mfen fa per official le e le se tamala mato io na vele la to lima se la upol la to luafe ave le campaign e tasina me na mafatia o le siname so o le mea o motino o le tele o tangata le o palota ono se fulu afe ia ana o le tolu afe tangata na palota so I'm sorry le afo tangata qualify so o fiu tangata o fiu fo ala tangata le lei e mana na o e faini swinga I le tumalo ia e tua e te ala vai le poloka le so e ta wala tupe so se me ala wala sa wel tupe so se me fo e alu ele tupe e ta wala tupe o tupe ia e vatu e tangata le campaign e tatau ona ai te mais tupe nga I mai ngore siri po ma e tatau na transparent me fo e faila lava every period na faila so e origina tupe e alu e hire ele accountant e faila li potile so every month every week pala talata ile election ai lenta mai to tongi lenta mai tongi tata so isina tupe alu ele toi mafaiona ona ile city council lava ia afa pe le sau se la wa fetala ele o estangata wa le ala usi si ilu te mo na run nei a fast food le mo afe il te mine we nei ya le campaign le fata o matu nei tenele na malo e msalo pe lata ile lu se la wa fe lentu penalo so mena le o tupu nei so afa pela ye se tangi e te tauna fai e dato e tauna tangi le injustice le e tauna tangi le systematize silencing of the people and it's been done over the years so mena le lo ye nei ia ele fingo fi e taun tato malama e taun tato fesidisili e tau fo itangata e tonu in maliero lato finangalo e mai mo se tala e ole mai ni upu fa ele fa nofo ai fai mai sa o ana mo sina uselen na mo ro se la ul tusi yo mela na finga tauna on fai so le fataro fa mai vai u tu manu tu mo ale ia malo faftai fa samo ia faftai pe au fi fa fonga mai tatum tau okay ole o te manatu ole e se me te fia sauno tu so e pe no fatu ele to tele tanga te malama il tatunga ngana le a lo to mo fai fo I lava e a mai manatu ole atulunga o lo tama nuti la la tonga ngana Britania ona tom fai le fa pula mo tatu tangata e le ngata lai mata uputau theology mata upsilsili fa before economic systems male political systems male financial systems for ine ma fai lava ona tau fituli tato e pe ona tau fituli ia tangata fo la tulunga ma ve tato ma wala tafe mele manuia lo tato tunu ole asumu muli le nei ole census 2020 so masina nei ole aso nei le aso la stores furu o setema o lo na wingala o tapunia el faito wino tangata ma tatu te lo isi masina yo la so toru fa msalo po januari po februari amata na mai fafo i se tala el faito wino tangata
ona tātou I loa ila ia pe fia lea whai o tātou tangata o lo I nei Amerika. Ia mai ele mate lava le to tele o tangata o lo I nei. Ia tangata nai o whaitawina. Ia to pepe ia le to tele le o participate. Ia ma tangata ia whewa I solo. Wa o I lātou la e whaitawina. O I lātou na e amai iai le paketi le malo o Amerika. O tāua ngā census. Awha pēr to tele ia tangata Pasifika, I lea area ia e malestete ia ona whapena fwere na tele mai se allocation. O I nā fwoi la e toi fili ai ia districts. Mai ele o to tele tangata o ese mai California, o mafuanga nā lela apa ua ia lea whai o state representatives. O na lela ato whaitau nei tangata o tele na o I Arizona. Ma Las Vegas, Nevada. Ea leo ngā nāl census. Ia ona umai foi le whaitau ina nei whato ato e whaitau foi I le luas furu tōs furu. So a whapea iei se inati muli muli. E tawana nata mamai tātou ma se isi I lunga la tātou vaai. Awa foi le olo olo na o lowi tu o le vaa. E tau foi na si I lunga mai tau po wheolo o hangi iai. Pe ini awa noe tu whatasi e tātou o tunu. Ia ta ofi pe lava le tātou tofi, le tātou ngangana, o tātou lau ele. Ia ma tātou whaia. Ia, o la whangata mai nā, ia le tātou whaopoponga le neva yaso. O le tātou po kalama I Outou Manuia, e vene awa noe molti la tuela o whaaftai, whaatonu ia tui la epa, whaaftai sua. Ia tusai fo I o le tapena ina o le nei malai leva yaso ma leva yaso. Ia Outou waa mai ele au whainga luenga. Ia wā lava si nati mo tātou tunu. Ia awhape o iei se tala fo uso ona lafo, po uso ona umi fo I o tau tala, ia whamangaro leo ona. Al te minei e manuia tele whaasausaunga al tātou tunu iso se mea oro nopi e o tātou tangata. O tau o ono Misipouena Tagaloa. Mai Outou Manuia. Humble beginnings. Belele fe, I'm a
le nei fatu ya e mana tua upua o tatu tua a se fai mai e lo le tamale i lana tu o lana savan malana tau tau ia le fatua o ia lo lo fai so se tangata ia aua ne tan mia lau faalo ala le suma lio leo leo langa le ni ma ia mana tu ia fa mua le tu i leo matato te fai awa pe e te le tu e fo i mai i lo fanua lana lau au ia aua ne ngala o oe o le Samoa moni Yeah, babe, a little more.